Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagawid magkaya manday tatao. Asino ti sirsiri kumititawa ites? Ni Lucas nagawid matgaya man dito lugar tayo. Kaano pa'y? Kauawid na siguro italaang mat anakitak manen. Nang kitaam? Kaano iso di lima pas itay? No apay anagawid pa'y laang day at tao. Bayam ano kaya't nadagawid? Saan mo't ama iparit? Wala, ng perwisyo day di Lucas. Ipabarangay tayo no dati kalukwan nga ramidan na. Panagrup-rupa na pa'y laang kat madlawan. Tinakawan na ti may sa kalugaran tayo idi ka. Iso anabayag ijay syudad, paintarayan na ti kalukwan na. Adala kong nga asin na naustina. Mano asupaut? May salaang nana. 25 ti may siya. Mabitlaang taalak tikat gatangam. Ayun nana, nagawid gayam da di Lucas dito'y lugar tayo. Asino a Lucas? Asino kumapay ngay? Jay agtatakaw No ni Lucas nga anak ni Sarya ti dakdakamatam. Saan mo't anapanaknakan nga iso a talaga tinagtakaw. Unang no kita am ngamin ti panagrup-rupa na. Ay na! Ay nawaw. Saan anasaya at tikas nga ibagbagam ites. Rupa aya ti pagbasaran. Gaputa simple laang ni Lucas. Pagpanunutan mo tayo iti dakas. May salaang ti maibagak nana. Agridam kayo. Agridam tayo. Tanarigatan. Alawanan. At tuyan ti asin agat-gatangam. Pero kasi ti panagkita ni itis kanyak nanang. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan. Lucas anak ko. Kaslaak kriminal iti kasi panagkita na kanyak nanang. Talaga laang siguro akas dya iti panagmatmata na. Masarak nga ro da makikita. Ay na anak ko, di mo latan ikaskasaw. Kusilap ako silap. Ay pagkumamot anong bagay na tagkusilap. Samod nga ro. Bayam atag kusilap, aging kat kay kayat na. No siyak ti mauma. Makaraman day dya kanyak nanang. Ay pangaasim anak ko, Yeah. dayta ti di mo ar-aramidan. Umayak manen, Nana Ustina. Anya ti gatangam ites. Awan nana, umayak laang makiistorya kada kayo. Oh, kasla na liday kayo man. Kasano mo nga man. Agraira mo na dagiti agtatakaw. Ay nawaw, natakawan kayo nana? Wan nga raw. Tinakaw dati koleksyon ti store ko. Anya, kasano anapasamak dayta nana? Nalabit nga da simbrak idi madamang agdigdigusak. Nang rikup kayo kumangamin Diya mangarod namnamaan ang mapasamak ti kastoy. Ay sus, amangan mat no day di Lucas tinagtakaw nana. Diyak amaw. Sapay awan CCTV dito store. Mano ti tinakaw na ayan nana? Nasurok at 3,000 nakong. Agraman coins inala damay. Ay oo na yan. Awanan puso mat dagit ang agtatakaw. Wen nga raw. Parikot ko ki di ita no kasano manan amang rugiak. Manula ang tipuunak. Matakaw pa'y. Bantayam ta anak mo, Nana Saria. Anya, bantayam ta agtatakaw nga anak mo kunak. Kaasi dagiti mabikbik ti mana. Agtatakaw nga anak. Sigurado ani Lucas tinangtakaw iti koleksyon ni Nana Ustina. Nay, saan nagtatakaw ni Lucas? Kan imposible nga aramidan na ti kasta.
Busy day jay, tanakitang dan manen. Ideawan ni Lucas dito'y lugar tayo. Mayat, natal na ti aglawlaw. Italaang manen anapasamak ti kastoy, nana. Ada ka di ebidensya yaw at ti anak ko tinagtakaw. Panunutan nyo mat-adag iti mabikbik ti mana, nana. No ada ebidensya yaw, ipabarangay yaw ti anak ko. Ngam no awan, di kay sumanao. Na, kanunungan nyo pa ilang matidakas nga rami ti anak yo. Panagrup-rupa pa ilang day di alukas kat madlawan. Wan, mamirmiraot kami. Ngam saan kami ngagtatakaw ites. Tanangam kumamot ti panagsasaom. Makapasair kamot itirik na. Agimbistiga kayo ngamin tapno maamuan nyo ti bagbaga, nana. Nagtakaw, nanang. Sa dino tinagapuam si Kalukas. Ay, nawaw. Di mo't imbagak kada kayo ang makitang dana. Di nakululbudan Ibagbagak ti pudno, nanang. Apay ka di kaya. Sika ti pababasulan daan nagtakaw iti koleksyon ni Ostina. Ha? Anya? May niitis dito'y balay itay. Kat nako na natakawan ka no jay tao. Na, sak manadago, saan ti pabasulan da? Anya amok di tangay. Amangan mo't no pudno ti ibagbagada. Ay. Oray kastoy ti langak, kan oray mamirmiraot tayo, nanang. Jak marami tagtakaw. Nalabos mo ti kasta. Kan may sa, nakitang danak. Di oray saludsudan da ni tatatasyaw. Isot kadwa ka nagtrabaho itay. Anya ti masapol mo, Lucas? Imaya, tadati kayat ko nga ibagagin ka. Ibagamon no anya dayta. Kamali tatapyaw. Saan asyak tinang takaw iti koleksyon ni Nana Ostina? Di ka naglibak. Italaang manin nga adda natakawan akalugaran tayo. Italaang anagawid ka ditoy. Nadda natakawan, basol ko adagusan. Awanin ti adu asao. Isublim ket di ti tinakaw mo. Agbaing ka mata. Nagbanugan jay bakit mapanmuki din takawan. Na, talaga ka di adik kag sardang. Anay ko. Ipanambado ka. Saan asyak ti pabasulan nyo tawad amok di tako lang langarutan. Sakpay nagsaw kayo. Agimbestiga kayo nga muna. Saan nagasta nagpabasol kaya dagos? Nawa mo ebidensya kayo kay parangyaw. Spring, sweetie spring, Naglukod. Sa dino tinagapam si ka, Arman? Dito lang, bakit? Ay nawaw. Sa dino adita. Sino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agpakarabi Kadugak nga sa asawa mo. Kwartam. Tabnog talnakan. Nangalaam iti sangaribo. Kwarta ka. Pangalag ko mga. Nagapuan da ito'y akwarta, ha? Nawaw. Relax ka lang. Bakit? Indod di kayo mo ko na nangabak kami niti online sugal. Anya? Dito ako na maturog. Bakit? Hindi ka sumanawa. Kahit kung dagina na. Ay no! Pakpakawan, Arman! Naimbaga bigat mo, Mari Ustina. Kasta mo kang ka, Marisaria. Imayak, tanadamag ko ang natakawan ka kanaw. Wan nga raw, di mo impagarop nga da sumbrak iti istor ko kabayatan ti panagdigos ko. No siya, alanganin ani Lucas, tinagtakaw, Maray. Kasano mo't anaibagam, kat iso ti may sa nga atap mi, Mare. No idikal man ang natakawan ka. Imposible ani Lucas, tinangtakaw. Nga may nakitang danday dya idikal man. Mapanagnakan ni Tasyo dayta. No kasta, saan nga rod ani Lucas ti agtatakaw? No ti anak ko tinagtakaw. Siya ka mismo ti mangitulod ken kwa na dito'y ayan mo, Maray. Aywan gayam, awan ka di ti CCTV. Awan, Maray. Sa anak-anak pakabit, tabasitla ang matila ko dito'y istor ko. Ay, narigat mo ti kasta. Wan nga raw, barang ada maasyan at tumulong kanyak.
Kumaan o adda nakakita maray. Tapno saan mo't laeng ang mapabasol ti anak ko. Amok no asino tinang takaw iti koleksyon mo, Nana Ustina. Asino, Yula? Kano iti istor ko tinag-iinuman da arman idi may sangal daw. Kat idi nabartag, nadakamat na nga adat tinakaw na akwarta iti istor mo. Gumatang kanu kuma, ngam awan tao. Isu ati koleksyon mo titinira na. Andya? Dayta tinangag ko na. Ti koleksyon mo ti inggatang da iti arak iti istor ko. No ni Arman tinagtakaw, kasi mo ni Lucas ang mapagpabasaw. Nakitang dan ni Lucas iti daydi nga aldaw nana. Nasken nga raw ang makasaritak day tang Arman. Nalaing mo, tain rana na tinagtakaw idinagawid ni Lucas. No kasapulan nyo titulong ko, agtistigo ak nana. Agyaman naklaw na Yula. Awan anyaman nana. Impakaamukla ang kada kayo tapno awanan ti inusinti ang mapabasol. Kumusta nga ay Nana Ustina? Nakasaritam ka di day a Lucas? Nagpudno ka di kan ka? Saan ani Lucas ti rumbeng ang makasaritak? Lucas na, adda sa bali a suspetsayo. Nilakay mo, ites. Anya? Imay ni Yula dito'y istor ko itay. Naibaga na nga iti istor na tinag-iinuman dalakay mo iti daydeng aldaw. Nadakamat nila kay mo nga iti istor ko tinaggapuan ti kwarta nga ininum da. Sigurado ka din ni Yula, Nana? Saan ba't siguro nga agulbud dayjay? Ay, nawaw. Adaman sa ludsudak, Mariola. No maipapan iti inaramid nila kay mo apan nagtakaw. Budno dayjay maray. Nangag ko mismo. Nakita mo lang ti 3,000 akwartana. Ay, ti awanan bain a lalaki? Awan ti inyawid na akwarta iti nagawid aya. Ha? Ay, kwa? No ada nakita akwarta iti bulsana, isuday jayan maray. Ay na, talaga amang ibabain da yung Arman. Kasaritam nila kay mo maray. No ilibak na, ibaga mga addaak a witness. Agriin ka man dita, Arman. Arman! Arman! Ay, grabe ka mat. Kita man nakaturog na tao. Mangibabain kalaunay. Ay, ti basol ko aya. Sikamat gayam tagtatakaw. Ay, nawa. Agtatakaw mo nga ibagbagam si Kaites. Adda witness. Si kakano tinang takaw iti koleksyon ni Nana Ustina. Asino mo tinangibaga ka? Awan amok dita ah. Kayat mo, tagsasarita tayo kadayula. Anya? Iti ayan dati nagiinuman nyo iti daydi nga aldaw. Saan ka de? Owan. Gamno may papaniti koleksyon ni Nana Ustina. Inusintiak dita. Di ka naglibak, Arman. Tanailawan ka kano anang ibaga, idinabartek ka. Anya? Bayadam ti tinakaw mo, Arman. No di mo mabayadan, talaga nga ipabarangay ka. Una na. Inutak ka bayadan. Nagturod kan anak takaw? Bitot ko na dyan, Nana. Kaano nga raw nga agbayad ka? 500 lang timaitid ko ita, Nana. Tinabati. Idiskitarak ita alawas. Makalawas laang, tiitid ko apawayway kang ka. Una na. Umanayan ti makalawas. Pasensya kayo manan. Napabasol ki diti sa bali ataaw. Sika gayam tinagtakaw. Sigurado ang mabayadam day ta adagos ah. Una na. Rugyak tagdiskitar. Itamot laang. Kat, adda na diskitar mo? Adla bakit? Mala, itid mo adagos ang kininana Ustina. Wan. Itid mo, taamangan numailawan ka amang igastos. Nakababain mo't kan kwa na. Sapay nagkari ka nga agbayad ka. Ano? Awan ka di pa nagtalik mo kanyak. Panagkunam ka di kat agtalakakpay kan ka, kalpasan ti inaramid mo, ha? Una yun bakit? Nailaw anak lang mo. Nailawan mo't nga bagbagam. Talagakit di nga yung gagaram, ha? Naimbaglaangan ata na amwanda no asino ti agtatakaw. Ha? Kasino ay nanang? Di Arman kanumot nga asawa ni Ites. Ay nawaw. Ti asawa na maggayam dagtatakaw kay. Ipasa na pa ilaan mo kanya. Kasano anamuan ni Nana Ustina nanang? Di yula kanumot tinangidanon kan kwa na.
Awan nga min CCTV kat iti istorna. No kasta nga raw. Rumbang laang agyaman na kanyula. No saan agapukin ko na. Ang mga noging gaita kay sakti mapagpabasaw. Ay, wala anak ko. No dumagas ka iti istorna, agyaman kantaw. Dakkel at ulong kan ka, tikas tangay naramid na. Pasensya kayon Nana Saria. Si kanto mo nga main, nalaing kang agpabasaw. Bidot ko day jay nana. Tagayam, ti asawam, tinagtakaw. Jak impagarup ang maaramid ni Armantikas jay nana. Handa ako nanang. Ay. Kanya aramidam dito'y balay itays. Imaya, takayat ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan alukas, napabasol ka pa ikit di. Nasakit ti kasi yung naramid yaw. Gapaw, tapubri kami laan. Pasensya kan at talaga. Nagbidutak. Saanin ang maulit, Lucas? Sakbay nga agsao kayaw. Agimbestiga kayo pa ay. Tapno masigurado, no gusto ti bagbagayaw. Wen, kasta ti aramidak inton sumarunong. Sige, da kayong ti makamo ang makisarita dita, nanang. Talaga ang nasakit tinakam na kanyak, nana. Ay, wala. Tano si kamot ti pangibagaan mo iti kasyay. Sigurado ang masaktan kamot laang. Wen, nana. Maawatak mo't di. Maala, agpakada akon. Pasensya kayo manin, Nagbabawya akong ti kasyay nga inaramid ko. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguraduam nga ada ebidensyam. Di mo pa ba inan ti padam a tao gapulaeng iti kamali nga atap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka din ni Cardona na? Anya ti masapul mo iti anak ko, Gemma na ko. Ti sustento nga iti putot na nga apo ko yun, nana. Ay nawaw, awan impaw itnaken kaaya. Awan, nana. Di na pa'y nga rod replyan dagiti text ko kenkwana. Ay, naglokon day di a tao. Sapay intugot mo ti apo ko, may. Awan mo't ngamin pangibat tsak, nana. Sa dino tinapanan ni Cardo aya. Ay, day tatidyak amaw. Saan mo't ngamin nga agpakada no kasta arumwar? Talaga aka sa pulak ti kwarta, nana. Sa anak ang makatrabaho, tawan mga awir iti anak ko. Ala, sumrag kayo pa ibalasang ko. Siya kung timangtad iti kwarta. Ngam sa nga ribo laang ti maitid ko, taiso laang matikabailak nga itulong. Okay laang, nana. Isupay mo't ang igatang mi iti masapsapul may. Bakibagan to kin ni Cardo nga agipaw iti kwarta. Tawanan lamutan ti putot na. Anya ti kunam, Elsa, bakit? Kinisayak iti sa nga ribo ti kwarta nga impadulin mo kanyak, lakay. Ay, nawaw. Nang saram iti sa ngaribo. May itay ti ex ni Cardo nga anak ta. Intugot na ti apo ko ta. Awan ka numagayam tinted ni Cardo a kwarta para iti anak da. Intid samad ta ni pare Pipito titangdan na. Day ta nga road. Ti amok akat inikan na ni Gemma. Saan mo't gayam? Ay, pauna yun dahi ta lalaki. Di na mo't aramidin ti responsibilidad na iti anak dahi ti ex na. Dahi tan salang mo't agputot ti paglaingan na. Ay, jak amoy ti day tiyata tao.
Agsagana na itang tao. Agawid lang. Talaga makangag kanyak. Ay para manamkit di Awan mo't manaknakam da at tao. Ay na, agyaman naklaunay, Cardo. Para itaan niya, Aileen. Wen tain libre nak iti paboritong restaurant. Sigama. Siyempre, napatig ka kanyak. Kat, sa dino nga iti sumaruno apapananta. Amumun Ha? Nagsaritaan ta tasan ka din. Kasla madanagan na, Cardo. Kanyak mo tipagdanagam nga eh. Jak amu ngam basta. Madanagan na kaunay. Ay naw, awan rumbo nga pagdanagam. Nasaya atak mo. Siguraduak nga awan tidaka sa mapasamakin ka. Kabayatan ti ka datay jay. Okay, no kastati ko nam, Cardo. Hindi ka nga pinagpanunot, iti negatibo. Nasaya atak atao ko nakmo. Ngam di nakpaymot in paamam mo kadagiti dadakkel mo. Ipamamu kan to. Kung saan pa nga ita. Kat, kaano ngay nga rod? Ibagaktuhin ka. No ka na. Asino ti kaduam anag hotel, sika, Cardo. Hotel mo't nga ibagbagayo, tatang. Ay nawaw, di ka man nagintidam mo nita. Nakita na ka ti kasinsin mo. At da kaduam ababay asimrik iti hotel, iti sentro. Ni tatang mo. Dakas ayan makirelasyonak manayin. Awan kami mutan kini Gemma. Ay na po. Imbay ni Gemma nga ex mo dito'y balay di awan ka. Ayat may imbaga di Gemma tatang. Nalipatam samot nga daputot mo kingwana. Tay talaang mo tagtawad kanyak ti amuna. Natural, anak mo day jay. Asino kumati mga ramid iti responsibilidad mo. Agtrabaho mo't ngamin Kasano ang makatrabaho di tao. Kat adda nga ron ti anak yung asasikaswan na. Agpampanunod ka kade. Agbain kamot akar daw. Agbain damot Kinayat damot lang di kas di tatang. Siyak lang kaya. Mutual decision mo na di tatang. Ay na, jak amukin ka. Talaga na puskulon ti panagrupropam. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayaw. Ay nawaw. Ayan ti masapol mo, Gemma. Di ka maasyan iti putot mo, At datinted ni nanang akwartakin ka, di may kayo dito saan ya. Sa nga ribu lang tinted na. Agtipid ka mo't ang amin. Ay nawaw, iti panagkunam ka di, kat umanay ti sa nga ribu para iti 2 bulan? Anyang arog ti maaramida, kat awan arog kwarta. Una yun, ti kasta nga ugalim. Nagado ka numat, akarim iday. Itang addan anak ta, kasta ti ibagam. 2 atawanan ti anak ta, ngam awan pa'y usto na itulong mo mat. Pangaasim ta di mo dadaulan taldaw ko Day tala ang gayam agputot ti ammom. Ti kunam ka di, kat gwapo kan iti kasta nga aramida. Ay, pakpakawan Cardo. 5 gaso. Awatan ta pumanaw kayo ni isang wanak. Naimbag abigatyo, nana. Nadamag ko adito iti pagnanaadan ni Cardo. Asino ka? Anyat masapol mo iti anak ko. Ay kuha, nana. Siyak ni Aileen. Nobyok ti anak yo. Kaya't ko ang makasarita ti anak yo. Ngamin, si Kukon ti umuna nga anak mi. Anyat ko nam? Si Kukon ti umuna nga anak mi ka ni Cardo, nana. Anya? Ay na, apaw day talalaki. Anya man di mang mangag ko amasikaw. Ay, tinalaing aputot mo nang sikog manon. Ha? Asino ka? Amangan mo't no ulbod ti ibagbagam. Ay na, saan nga ulbud ti bagbagak, tata? Atoy, kitaan nyo, tiladawan mi ka ni Cardo. Lukas ta. Ada man gaya man ti sinikugan da jalo ko. Ni, anya ti kayat yu asawan, tata? Maikadruakan ana ilawan na kong. Anya? Di mo ka di amo ti background ni Cardo. Tinbaga na kanya, kat single ka numat, tata. Ay nabalasan ko, single nga agpaisaw, ngam adda anak da itex na. Di nanto pa'y maitag ti masapsapul ti putot na, ninayunan na pa'y lang manan. Ay nadyak amon. Ne, abay kasama tatang. Dumanog kayo mat. Kurang pwede ka. Mangibabayin ka launay. Awanda mo kabasol ko kada kayo. Imay na ilin dito'y balay tay.
Agdatagsan ka no, kat sikat ti amat ti sigog na. Ay nawa, nakiwin na suwasak mo tan iti na babae. Di ka mabaen iti kastangar aramidam. Saan kumot iti a pinilit, tatang? Wala, ngam nagulbod ka kin Aileen. Tsak magustuhan ti kastangar aramidam ba? Di ka madalaga, tatang. Suportarak ti anak mi kinailin. Ngam tila ang anak mi ah. Di mo tupan na suportaran di anak nyo kan Gemma? Ninayon ang pailaang manay. Kita ama, ang mga nuadupay ti si kugam dita. Kas kalaayo piti kastangar aramidam karto. Abas tamang putot latan. Saan mo, tatang? Ha! Di mo niliba! Day talamang putot ti paglengam. Di mo amok tagsustento. Ay, Kardo, agreeing kan. Kardo! Hindi na nang mag. Amoy amat maturog na tao. Agreeing ka tayong ka makipurdiya. Masadudang nanang. Ipalagip ko lang kan ka. Duan ti putot mo. Dua ti masapol nga ikam iti sustento. Amok day tananang. Sana masapol nga ipalagip yo. Anya pa lang nga Dr. Orayam. Nagpas ngay ni Aileen. Kaasi kantaw. Di bali tati ubing laang mati suportarak nanang. Laang. Awan kami imutan kinailin nanang. Naamiris ko. Asaan gayam nga iso ti ideal woman ko. Ay nawaw. Kalpasan asin ni Kugam. Kasta tibagam. Ay pangaasim si Kakardo. Saan ada kami kinitatang mo ti pagparikutam? Sika tinagaramit iti kalukwan. Iso atak dram. Anya tor aramidam dito'y balay Aileen. Saan ka di nga imbangakeng ka abriktan? Dahito iti para keng kam. Feeling gwapo ka madanya. Anday ko. No, saan nakagwapo? Saan nakumaki na yat? Ew, awan ti planok ang makisinubyan ken ka. May mayatan no agsinata. Siguradom laang asuportaram ti putot mo. Tano saan? Idi manda ka. Ay nako. Aguray ka ngamin Saan ka pa nagpas ngay? Lumsustinto mo ti sanggay bagam. Hoy, Cardo, saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo ammo no anya ti kabaelak nga ramidan. No kasta? Ni Kardumot ti ama ti sikug mo? Ay, Juan, Jack ammo ti may papankada kayo iti anak mo, Gemma. Ti imbaga ni Cardo ket single kano. Di na inbagbaga nga dagaya man putot na. Di mo ammo ti background na aya? Saan? Idi pa'y akayat ko amaam mo dagiti dadakkel na. Ngam di na kayat. Tagayam, kastoy ti aramiden na. Talaga nga expert day di alalaki no maipapan iti kalukwan. Naimbag tanabiru kam ti balayda. Wen taada nakasaritak akalugaran nyo. Talaga napuskol ti rupa na day jay. Proud pa'y kadagiti kalukwan na. Ay nawaw. Saan mo't asumbatan ni Cardo ti awag ko kankwana? Ay, tsaka mo no anya nga oras nga agawid day jay. Ay, sapay agpa-check apak manan kat ne. Awanan kwartak nana. Naibusmot laangan ti abasto ti anak mi nana. Ay, siyak paikit din tagparikot ita. Pasensya kayon anana. Awan mo ngamin ti pagtrabahuan mi. Ala, mabit lang takasaritak ni tatayo. Bareng adda pa'y kwartana. Dito ako na maturog, Wilda. Sika maano samti maturog dito'y boarding house ko, Cardo. Siyempre Kaya't ka pa'y makadwa. Kaano nga min ngayam amunak iti pamilyam? Awan pa'y day ti plano, Wilda. Ay nawang, saan nakadingay ayatan? Ay, ayatan ka. Ngumtumteng tulad ta ka di day ta. Saan lang nga ita? Okay, orayat. Upat abulan tan. Ngamjak pa'y naamam mo ti pamilyam. Ay nawa. Saan mo da ka sa pulan day takot? Tinapatag. Kat ipatpatag ta ti tunggal maysa. Sa di numan nga tan tinapnapan ng daya Cardo. Di namot sungbatan ti awag ko, lakay. Aldaman siguro babae na dayjay. Ay, siya kung ti madanakan, lakay. Oras sak nga rod. Ang mga kurak na damanan ti masikugan na dita. Ay, talaga day tiyay tao. Day talaag putot ti paglaingan na. Glablabas nga rudan. Siya kung ti maasyan kadagiti babae a biktima na. Umusta mga tanda kita po ko ta kada island kan Gemma. Umay tanto ka no agpasyar no mawayaan da. Naimbaglaangan na. Ta saan nga aga pa dyan dwa nga ex na.
Awan matrumbang apagapaan da. Agpada da, adidan kayat ti makisinubyan iti anak ta. Kasi numat nga minti mayat ama ki asawa iti kasta klase ti tao. Proud ama moto. Anya ti bagam kanyak Wilda. Agdadagsana, Kardo. Ay nawa, di nakman rabaki na kasta. Pudno ti ibagbaga. Agdadagsana. Sana mabalin ti kasta. Ipaikat mo dahi tanga ubing. Ha? Anya ti kayat masawan? Iparigreg mo tasikog mo ko na. Anya? Kalpasan anagimas ka? Kasta ti bagam kanyak? Awan ser-serbin nga ma? Amumat nga awan na talaga at trabaho. Ti ko nam kanyak at agtrabaho ka. Tapno na saya at ti masakbayan ta. Di mo matlagayam kabailan at akdaran timbagam. Awanan kay ti bain. Agbaitan! Anya ti ko na Ilsa. At damanan sinikugan ti anak ta. Adda nga raw lakay. Nawaw, talaga ama moto. Sino man ay? Wilda ka no, tinagan na. Talagang awan manak nakam na Jakardo ah. Ay, tsak amon no anya taramidak lakay. Nakababain ti kastangar aramidan na. Kasla ayop at talaga. May katlon day taasinikugan na. Kasla saan mo't ang makarigla iti bain. Pitak samot at iti utak na dya lalaki. Talaga ka di adi ka agnakam, Kardo. Nay, abay ang kastatatan. Anyaman ti pagpupudutan yun ay. Agasam nga iya talo asin ni Kugam. Di mo mat nga rod tinakdaran. No kasta, amumeg ti may papankin Wilda. Awan mohon, Kardo. Diyak mo din pag-arop nga gawin nasuwas kami kin Wilda tatang. Iso ko matikayat ko nga ikalay sa. Diyak mo kaya tugali na. Dahil ta sa paglangam. Itapay lang. Agpanunod kan Kardo. Di mo orayan ang makarmaka sa kagnakam. No kayat yaw, ituludjulaangan dagiti apo kumi dito'y balay. Da kamin ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho kayaw, Gemma, Aileen. Okay lang kada kayo, Nana? Amangan mat numataktak kayo, Nana. Saan? Day talaang ti amo ka pamuspusan, tapno matulungan kayo. Nang roda pa'y ita, addamanin sinikugan ni Cardo. Anya? Adda man na ilawan, Nana? Ay, wun, balasan ko. Nalaing nga agulbod jay anak ko. Iso nga adumot ti mailawlawan ababalasan kan kwa na. Hay, talaga siguro akastan ti kinatao na. Di na ammo ti makontento iti maysa. Kasla nga rod ayop. Uray anya a klase ti pamagbaga ti aramiden may. Awan lata. Agpatangken tumo nga main. Anya lakit di mo dagit ang ubing nanang. Ay nawaw. Apay nga agreklamo ka si Kakardo. Disturbo da iti panaturog. Putot mo dagita. Napay ngamin nga dada dito ya. Una, tamasapol nga agtrabaho dagiti innada. Masara ka talagan. Kastoy tibiyang akayat mo, san ka day? Sana. Nakastila ka na yun. Nasaysayat lang agabang akon. Ay katagdagan ka day ta. Agdesisyon kayong tumot adakda kayo. Di nakbagaan iti kasta. Ngamain, bunga dagito iti ado akalukwam. Awan sa bali apabasulam, no di ti bagim mulaang. Inosente dagitang ubeng. Napanan ni Cardo bakit? Agtrabaho ka no. Ijay. Ijay sentro. Nasaya at ba't? Tanapanunot na tagtrabaho. Di na ngamin maanusan dagiti ubing dito'y balay. Inrason naman nanday ta trabaho tapno pumanaw. Binagbagam kumaa. Abangan nun itong madamdamakit at damarin masikugan na dita. Ay, talumatan ti putot na. Dakan kwa na no di pa'y laagnakam. Nanang, naawat yung kaditimpawit ko. Wan, si Mang Putan. Kumusta ka ngay di tapagtrab-trabahwam? Makapabannog nanang. Narigat ti trabaho dito eh. Ay kat anusam awan mo't dinala ka trabaho ka. Inaldaw lang nga na mabannuga. Dahil tatibiyag a pinilim. Di kan tuma nga mi nagpampanunot. Amom ngawan na talgad a trabahom.
Nagturod ka pa'y laeng anang sikog iti talo a babae. Nanang, Kita ang mga nuhinton madamdama ket addan tumanen masikugam dita. awanan nanang. Nagbalbaliw akon. Narigat mo't gaam ti kastoy. Matayak lakit ti atagos no kastoy lang. Namin anoon abi nagbaganda ka. Ngam di na kami mat ipangpangag. Oh, makitam dayta mapaspasamak iti biyag mo ita. Nakamiris ako nanang. Diya akon ulitin nagitibidot ko iti kalabas. Talaga sa anay nanang. Good boy da tao itan. Ay, nawaw! Aramidam no anya tinasayaat. Saan laang ati bukod mo apagragsakan ti panunutem. Laglagi pam nga awan na saya at apagbanagan ti tao adakes ti aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Okay, urayin ka nga ron dito'y balay. Bye! Asino di kinasaritam iti silpon mo, Berta? Ay nawaw, adda kayo mo't gayam iti malikodak nanang. Makapagigtot kayo mo't. Ni Alan ka di dayjay. Sige nanang nga, nagsagana akong tadalakad ko ita. Sa dino manan. Basta adda. Ay nawaw, asino ti kadwam? Ni Alan ka day, ano biyong? Ninanang mat, masapul ay amaamuan nyo amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Adan sa mo ilimlimod mo. Isu akas tamit tanti pa nagsasaom kanya. Awa na. Sige, dita kayon. Agdigo sakpay, takas na ko nakita yan. Adalakad ko ita. Ay nawaw. Makapaasar ka mat, Noel. Pasensya ka na. Naladawak mo iti oras ang nagsaritaan ta. Dahit nga rod, naladaw ka lang unay. Alas 10 tinagsaritaan ta. Sorry nga minan Amumot nga di kabangibang a barangay pa tinagapwak. O, diin sapam ko matimay. Pinagururay nakpay laong mat itinabayag. Amukon, tapno makabawi akin ka. Ilibre ka iti paborito ma restaurant. Oh, talaga? Wen. Agil man ka, tagrupwatan. Okay. Nene, ninsamot na lang mo jag sirsirip iti tawayo. Ha? Ayun, isong agpaiso. Mas dao siguro. O sige, mapantan ang mga norumar pa'y ni nanang kat adumanin ti saludsod na. Anyat mako na may timakan nga inserve da, Berta. As usual, naimas lat damot. At katipay kayat mo ka na Awanan, nabsugak matan. drinks ngay. Si kaman, no niya ti kayat mo, o di isong matan ti gatangam para kanya. Danumlatan. Agreds ta saan ka di? Ay, una, agpasyar taman mat iti sa bali a lugar. At damat motor mo nga aramatan ta. Iso nga rin tukot ko dahil ta motor ko. Kasta man ti kayat ko iti may sa lalaki. Di mo ibaga at motor ko lang tinagustuhan. Saan mat kiti? Ngam plus points day chayin. At least, no adda motor, nawayata ang mapaniti kayat tapapanan. Sa bagay. At napuntom. Panahon kalabit tabayadak tikin nanta. Kan gumatangak iti danumta. Agtugaw ka, taagkapi ka pa'y Alan. Kunaklaki din o asino ti bisita. Sika magayam. Sana, nana?
Agdala kayat ko amamuan. Anya ti kayat mo amaamuan. Jak mo't makita ni Berta dito balayaw. Rimor ka day? Rimwar, itay pa'y agsapa. Ay nawaw. So dino tinapanan na nanang? Di na mo imbaga no sa dinaw. Ti amo kat si ka din ang sukon kinkuha na itay. Saan mo gayam? Anya? Nay, sa anak mo't ngayon may dito balayaw idag sapa? Ada nang sukon kinkuha na dito'y balay. Black mo laang ti motor na. Isu na laang ata naka-helmet. Isu ajak na irupaan. Ano kasta? At damot gaya mong sa bali amang suksukon kan ko na? Pasensya kan ah. Diya mo ngamin amaw. Kan amom mo ni Berta. Noan niya ti kayat na. Kaisumutang ti aramiden na. Ay. Naskan nga gimbestigarak na na. Naskan amamak ti pudnaw. Amangan manuluklukon na kung naiya Berta. Nasaya at mag tanagawid kan Berta. Nabanugak nanang, kayat ko ti aginan na. Ay nawaw. Agtugaw ka. Tanapatag ti pagsaritaan ta. Anya day tayo nanang. Asinaw di lalaki anang sukon kang kadito'y balay itay. Saan mo gayam ani Alan day jay? Anya saan ani Alan mo't ngay bagbagayo? Di yun nakita, tinangisit ang motor. Imay ni Alan dito'y balay itay. Sapsapulan na ka. Anya, Iso nga itapay laang. Agpudno ka no asino di lalaki akadwam. ah? Ay, kuha nanang. Gayam ko day jay. Gayam tarupam. Pangasim ah. Di ka agar aramid Berta. Di nak ibabain kin Alan. Italaang manan anak kalagip ka, Beshi. Masuro na kini nanang. Ay nawaw, apay ni nanang mo? Kasanumat ngamin, nagado asal sa ludsudan na. Aywan, asino dyan nang motor ken ka iti na minsan? May saka mo't Levi. Kasla ni Alan, ngam idiming mingak ana imbag. Sa balimat, Win ata saan mo't ngamin ani Alan day jay. no saan ani Alan dayjay, asino nga'y nga rod? Ni Noel at taga kabangibang a barangay. Noel, Wan, ti number 2. number 2. Ay nawaw, number 2 as in reserva. Ay nawaw, di ka man, Beshi. Apay di ka makontento ka ni Alan. Hay, pakurang nga rod ni Alan, Beshi. Ay sus, kalukwan ti kastangar aramidam. Saan anasaya at apaggidda ng tidwa, Beshi? Narigat mo't ngamin no may salaang Beshi. Boring si ka. Ket, kasanon no maamuan da a pinaggiddan mo ida? Ay na, di da maamuan no agulimak ka. O kita ama, saan mo nga iwarwaras timbagakan ka, Levi? Sekreto talaang, Juan. Kasano no agam ammo dagayam? Taga kabangibang a barangay ni Noel, kan busy da iti trabaho na. Imposible ang agam-am mo dagi jay. Italaang manay, anadanon ka dito balayaw Berta. Di mo nga replyan nagititiksukin ka. Anya ti masapol mo, Alan. Asino di lalaki anang sukon kin kay di napalabas ng daw. Ah? Ay, kwa? Di ka naglibak. Taninanang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Ngadta ka no ng sukon kin ka dito balayaw. Ibagak man laan. Gayam ko day jay. Anya? Nangagmumot siguro ti imbagak. Gayam ko laang day jay. Taga ano nga raw? Amok ka lalaki day. Ngamin, ipagarup ka no ngamin ni nanang mo asya. Saan tayo akalugaran? Dayo laang. At dalag di maamwa. Tagsagana ka. Apay ko mga agsagana katawan mo't dakas nga aramida. Ay, siguro dumlaan. At damang kahit ko amamuan libay. Anya ti kayat mo amamuan, Alan? Asino ti lalaki ni Berta agayim mo? Ha? Ay nawaw, di ka man naging didiam mo libay. Agayim mo ni Berta. Kit amok nga da nadakamat na ka. Ay kwa, jak kayat ti mairamraman iti parikot yo. Ibagam kanyak no niya tamaw. Nuan yaman dayta pagsaritaan nyo latan adwa. Di ka makonsensya? Kanunungam samat ti kalukwan ti gayim mo. Ay saan ah? Sa anak akong sintidor agayaman niya? Asino nga ro ti lalaki kadwanan? Ah, ay kwa. Number 2 na kanumat. Ano niya? Asino day dyan lalaki? Noel kanu tinagan na.
taga Kabangibang a barangay. Kunak tumay, hustong tatapkaw. Si kanin Noel, husto ka day. Siya nga ron. Amaw, na sino day iti babae? Ano? Nimot Berta day ta. Wan, tinubyak anubyang mutlaang. Anya? Husto tinangag mo. Adda ti relasyon may kinberta. No kasta? Inulbutan lang nga rod. Wala, nalawag alinuko na talaang day dya babaeng. Agam, apay ko maapat check timbagam. Nagdwa-dwa ka pa ilang. Mingmingam dagito ladawan. Ladawan nyo mat andwa day ta. Tawalan bay na babae. Lalakiro mat gayam day jay. Naku nampay. Anya nga ron taramidan ta. Ikantay ti pagnakman na. Iparik na ta mo kinkwanan o niyan ti imparik na na katata. Di mo't ngawin makontento iti may sa lalakay. Kunaklakit din no asino ti sumungad. Si kamat gayam, Berta. Apay, nan-ano ka? Apay akas ta ti itsuraam? Kasla na stress ka matunay. Asino mati saan ang ma-stress no kastoy lang ang beshi? Ay nawaw. Kompleto am ti istoryam tapno maawatak mat. Adda sa bali a babae ni Noel beshi. Sa bali a babae. Kasanumat anamwa? When ata impose na iti Facebook na tiladawan da adwa. May love pa iti caption na. Ay kat awan nga ron nagdumaan nyo ano kasta. Di ka kumamat ag sa uakas ta, beshi. Amom amasaksakita na. Ay nawaw, apay kumangay ang masakitan ka, kat uray si kamet, uray ladwa tinobyom. Kita ata mga no adamat ti number 2 ni Alan a number 1 mo. Ay na, nagsakit, beshi. Ay sus, karamam kit di daytan abesye, nagadun tumot ti kalukwam. Grabe ka mat ngagsasaw. Ay na, ibagbagak lang ti pudno beshi. No nasaktan ka, kayat naasawan dayta, guilty ka. Ay, tsaka mo na niya ti aramida. Di mo amon anya ti aramidam kunam. Saan nga road, beshi? Simple laang ti aramidam beshi. Sorsorwam ti makontento iti may salaang. Hanyapi lang aramidom dito balay Berta. Asino dagita babae akadwam? Pinaumay mo pa'y dito'y balayo. Barkadak na kita. Happy ka day. Barkadam lang. Api nga rod aswit kayo iti tunggal may sa iti babae akaabay mo. Awanan bibiyang mo no may papaniti day tabanag. Unay kanalan. Kasla saan mo't anobya ti pangibilbilangam kanya. Di ko naman siguro. Kadyak amo ti may papankada kayo kin ni Noel anya. Ha? Amaw nga dati sa bali ang lalakay. No kabailam taglalakay. Kabailak mo't tagbabae. Si kalangay abay. O di agbritan. Ay niya kumaitan. May mayat pa nagwinaswasta na. Saan ko kasapulang ti babae alalakiro iti biyag ko Berta. Ha? Di mo namnamaan ang makisinublanak paykan ka. Siyak pa'y lang mo ti bukngamal. Manipod na mo kaluklukon na. Saan ako na mabutay nga mapukaw ka. Okay lang kanyak na mapukaw ka. Pag ano ko mo ti babae di na makontento iti maysa. Hello, Noel. Di mo ka di binasa ti chat ko ka. Saan kumamat akas na Amok nga amom ti may papankada kami kin ni Alan. Ngamawan kamin. Imbreak ko ni Alan. Naamiris ko asi kagayam ti ay ayatan. Ay nawaw. Awanan marik na kabanagayat para king ka. Awan kamin kin ni Alan. Nawayatan, Noel. Saanan? Yak kaya tagsubligan ka. Lalakiro ka may. Ay nawaw, nagsasao ka? Kasla nadalos ka? Hoy, tapno ibagakken ka. Nakita ti babae nga in-post mo. Na, ang katawa ka pa lang. Naragsakak lang. Manipo dita. Makamukamot ta ni tibiyag mo. Pangasim ta din akong gulwe. Saan ko akasapulang ti babae akaskim kay tibiyag ko? Anya? Ay, Apayan, Berta. makapa-stress matikas to'y nanang. Amo ko, nakiwin na swas ti dua anubyong kin ka. Gusto akaday. Ay nawaw, kasano anaamuan nyo ti may papan iti day na abanag nanang. Di mon saludsudan no kasanaw. Apay mo ngamin a pinaggidan mo dya dua. Ni nanang. Oray asino mo't
Masaktan no kasta ti aramidem kadakwada. Ay, jak met amo ama-amuanda ti may papan iti day ta abanag, nanang. Maamuan daman kun saan, kam malilat ta ti kasde nga inaramid mo. Anya nga ita, nagbalatok mo lang keng ka. Mabiit man laang, Nana Rosa? Adaman kayat ko asaludsudan kada kayo? Anya day talibay. Saan mo't nga umay ni Berta dito'y balay mi? Nabayagan tinaudi a panagsarita mi. Wen ata problemado mo nga raw. Ay nawaw, taapay manan, Nana. Nakiwin na suwas ti dua anubyo na kinkwana. No kasta, awanan ti number 1 ken number 2 na? Awanan kalukuan tumot ti amuna. Anya nga ita, imbati da nga raw ngagmaymay siya. Ne, apa yan? Nagadu a buok, Beshi? Buok mon samot dagitoy. Buok ko nga rod, Beshi. Ne, agasam manday ta analagas, Beshi? Pero may nga rod ti stress ko, Beshi. Ay sus, kalukwan tumot ngamin ti ammom. Nagbabawi ako, ti kasi ngay naramid ko. Wen angam nalpasan. Dinadaal mo ti panagtalak ni Alan anobyom. Oray ni Noel. Anya ngay nga rod taramidak ita. Awanan akseptara mo ti gasat mo, Beshi. Kasano no mga asawa ni Alan iti sabali. Ay nawaw, kat desisyon na matanday ta Saan mat amabalin asikati ag desisyon para kenkwana. Nang runa kat sikati nagbidot. Siyempre, nasaktan mat jay tao. Kita am tinaurnong abuok mo, Berta. Wen nga rod nanang. Ado pa'y ijay banyo. Awanan, maibusan ti buok mo. Nanang, kadoan dak man ngagpa-check up. Diyak pa'y kayat ti matay. Ada pagpa-check up mo, Adamot basit nanang. linolokon tumot ti aramid mo. Anya nga ita, agraman buok mo, ma-stress keng ka. Aglagas mo aminan. Diyak ilibak nanang. Talaga nagbidota. Ali lalaki pa more. Saan nanang? Nagadala kong ti kastoyan na pasama kanya. Diyak kaya't maibos ti buok ko. Siguraduam laang, ta ang mga nointon sumaranaw, kat saan laang ati buok mo ti aglagas. Ang mga no patintupay data buok mo di tababa, aglagasan. Nagasat kalata ta saan da ka din ang randagi ti lalaki a pinaggidan mo. Ay, nawaw! Makontento ka iti maysa. No addan ka relasyon mo, isula ang kumati ayan ti atensyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ibagang bakit? Agawid kami iti anak ta intun umay alawas lakay. Awan mga sikaso kininanang. Kasta ka di? Wen lakay, sapay makalawas mi ijay. Itala ang ngamin manen nga agbakasyon ti kapsat ko. Kasaritak to ni Manang Camila, ta iso pa lang ti mga sikaso kaninanan. Adda ngamin trabaho, naimbagken ko na, ta adda ka na yun igibalay da. At least, maasikaso na ni nanang. Uwan bakit? Kasaritak to, barang umanugot ni Manang. Ay nawaw, itala ang matlakay.
Manu atawunan adito'y balay tinagnaadan ni nanang. Makalawas laang matidawatan taken kwa na lakay. Dahil tati ipalawag ko kinwa na, barang maawatan na. Bakit? Okay, baga anak to adagos tapno amukmat. Anya ti kagaram si ka Robert. Kasti ngamin manang, agawid dati si iti lugar da intun umay alawas. Kat awan mga sikaso ka ni nanang. Ay nawaw, si ka ngay. Adamat nga rod trabaho. Awan oras ko ang mga sikaso kininanang. Makalawas laan ko mga manang. No agsubli dati si, agsubli mat ni nanang ijibalay. Ay nawaw, awan nga rod oras ko. Alamot din awan mo trabaho. Adda pa kitang danak inton umay alawas. Anya, No kayat mo, di aglib ka payla ang iti trabahom, tapno maasikasom ni nanang. anya lang mat na makalawas, Camila, bakit? Awan nga rod oras ko, Noel. Ay nawaw, awan oras mo. Kat no inaldaw nga dakan iti balay. Hay, basta, Inayo mat dahil jay, bakit? di mo man ipilit ti amom. Awan ka dahi ti panagayat mo iti inam. Iti panagkunam ka di, kat nalaka ti mga sikaso iti bakat, ah? Ay nawaw, nalabas mo ti kasta panagsasaom. Kaslali ka maasya na di bakit? No kayat mo, di sikat ti mga sikaso kin ni nanang, ibagak kin ni Robert, ta itulod na dito'y balay. Naa, amo mo tasakyag trabaho tapno adalamutan tayo. Kastapay lang matibagam. Awan ka asim iti mismo nga inam. Ay nawaw. Nakasaritam ka din ni Manang Camila, lakay? Well, hindi may sangal daw pa ya. Imanugot? Di namat nga rod kayat, bakit? Ay nawaw, apay kanumot ngay. Awan ti trabaho na saan ka day? Ada ka no pakitangdanan na inton o may alawas. Awan samot ten bibiyang na iti inatayo. Jakman amoy ti dadya tao. Kasano nga ruden day talakay? Kasaritak langan ti bus ko. Kapilitan nga glanganak. Saan mo ta mabalin adi kay agawid iti anak ta? Uray talo nga aldawlatan lakay. Kaya't da ka kumaamakita ti pamilya. Ngam awan mo't ngamin mga sikaso kinanang dito'y balay. Well nga rod bakit? Saan mo't ngamin nakayat ti kabsat ko? Ipadas ko man gayam akasarita ti kabsat ko. No okay la ang kadakwada, di uray isuda ti umay agpasyar dito'y balay. Di bale, taadamot serbis da. Tapno saanan ang masapul nga aglangan ka. Saludsudam nga umuna no okay lang kadakwada, bakit? Mangan kayon, tapno makatumar kayo iti agas yun, nanang. Matuloy ka day, ti panagawid yu iti asawam, ti si anak kaw. Saanan, nanang? Nakapagsarita kami iti kabsat ko itay, kat isudalat ta kano ti umay agpasyar ditoy. Nasaya at mat nga rod ano kasta. Apay ana saludsud yun, nanang? Wan tadyak kaya ti mapan iti ayan ni Camila. Ay nawaw, apay kumangay, nanang. Anak yumat ni Manang Camila. Wan nga madimag nga rod ti trato na kanyak. Anya? Naimbag ka pa'y amanugang kaw ta isakit nak. Ni Camila mismo nga anak kaw. Diyak amo no anya ti kapanunutan na. Nasaya at laang magkanyak no ada kwarta. Anya? Hello, Auntie Soledad. Kumusta kayo matandita, Robert, kaanakan? Nasayat kami tama itantay. Kumusta ni Manang Pilipa dita? Kaasi ti apo, uray agtumtumari ti agas ket makapag na, ken makapangan tama itantay. Pagyamanan ni ti apo no kasta kanakan. Ayun gayam, plano mi ti agpasyar dita lugar tayo inton umay abulan. Ay, una antay. Umay kayong matagpasyar Mano atawan mo tan asaan tayo nagkikita? Wan nga rod kaanakan. Nabayag mo tan day dinaudi ang nagkikita tayo. Sarungkaran yung to ni nanang dito balay Sigurado ang mailiw dahi kada kayo. Mabalin yung matlang ti maturog dito balay no kaya tiyo. Ayun ninanang nyo talaga ti kakarak. Ay mabalin ka di ang makasarita ti kapsat ko. Mabit lang, tamapanak iti silid na, ante. Matuloy ka di daan ti Soledad, Robert. Uwan manang. Pagturugan da kanungay, inla ko da mga ng ti family house da. Open mat ti balay may para kadakwada. Ay nawaw, umanay kayo ijay aya. Umanay kami manang.
Manudalaang mo't ngay. Wen angam simple mo't ti balayo. Sapay bak ng dagijay. Napadasam damot tinagnaad iti simple abalay. Amok nga kailangan kadakwada. No kayat da, di oray ijay balay ti pagturugan da. At least ijay tanalawlawa. Sigurado akayat mo't lang ni antisolidad iti balay. Ta ijay ti ayan ni nanang. Ni nanang ti gagarada manang. Agsagana ka Noel lakay. Ay nawaw. Sardino ti papananta Camila bakit? Na, simmang putang tibak ng akabsat ni nanang. Anya? Ayawanan ti ado sa lutsud. Agawa amket di agsagana. Taamangan numaibusan ta. Maibusan? Aramatom ka di mata common sense mo lakay. Nagapudaan ti solidad ijay abroad. Sigurado nga adain sang putda pa sa rabo. Ay nawaw ka bakit? Pasarabo mo tiyan na nita utak mo. Ay na di ka man agin-agin dita. Amok akayat mo mutlaang. Nakababain mo ta kanyan tiyaw. Ay so saanin nga uso ti bain-bain ita. No man nagbabain ka. Awan di ka makaraman. Kumusta ka matan, Manang Pilipa? Nasaya at aklata ading ka. Kasla na aywanan kamot anasaya. Mayat ti bagim ita, Manang. Saan akasla iti anakakutkutong ka? Wen ata nasaya at met da Robert kanti manugang ko kanyak. Nagasat ka, Manang Pilipa. Naku nampay. No maipapan iti makan. Awan mo maibagak ta saan da nga imot. Asikasundak pa'y anasayaat. Mayat. Ay, ningay ka anakan Camila. Kumusta mo tan? Sa balilat tamot ti ugali na dayjay akaanak kam ading kaw. Ne, apay ngay. Kas iti sigaw, nasaya at mula ang kanyak no adda kwartak. No naibusan, di na kon pagan-anaw. Ay, una yan ti kasta nga ugali na, Manang. Wan nga raw, awan mo amok anadagsin abasyol ko kengkwana. Iso siguro mo ti kinatao na. Di bali damot da ka na kan Robert kan ti asawa na anaanos kan ka. Aywan kayam, ikan ka iti kwarta, Manang. Ay nawaw, nagadon ading kaw. Awatom kit din, para kan kaday tamanang. Ay na, agyaman naklaunay aading kaw. Naimbag lang nga igatang mi iti masapsapul mi dito'y balay. Nasaya at mata nakaumay kayo, Camila, kaanakan. Kaya't may mati makijaming kada kayo, anti-solidad. Kumusta kayo mata ni ti asawam? Nasaya at latamot, anti. At dati saan apag kinaawatan? Normal siguro, dayjay. Aywan, normal nga dati saan apag kinaawatan dagiti agasawa. Ngam tinapatag kat masulbarlat. Aywan gayam, anti. Nakita ti blue bills nga inyawat yung kininanang itay. Para kan kwa na dayjay kanakan. Saan mo't ngaminan ang makatrabaho? Manungay dayjay, anti. 35,000. Ay nawaw, dakla, anti. Kas na ko nakita yan. Saanan ang makatrabaho ni nanang yo. Tulong kumutin dayjay kan kwa na. Kitaan nyo di yung pag-interesan kanakan. Ni antimot, nagsalud-sudak lang niya. Pagan ano kumangay day ta kwarta, kat adamot kwartami kan lakay ko. Nagawid mo't gayam ang anti-solidad, Nanang. Wen itay pay. Ayun gayam, saan akong abisi? No kayat yu, di ipadas yu mati agnaud ijay balay, uray makalawas lang. Ay nawaw, saan kayo mo't atulang iti panagkunak, Nanang? Mabalin ko ti agnaed ije balayo kunam Camila. Uy, Nanang. Itaman pay. Pagpanunutan nyo anaimbag no kayat yu. Ibagak kini Noel ta umay na kayo sukunan. Saanan anak ka? Ano sa kun dito ayan da Robert? Maya mula ang ditoy. Nalawlawa ijay balay mi, Nanang.
Diyak mo laang kaya't tinalawa unay. Uray makalawas lang no isong. Pasensya ka, ngam talaga adyak kaya't Camila anak ko. Kuntinto akong ditoy. Dahil tati may imbaga ni manang kada kayo, nanang. Wain anak ko. Ay nawaw. Nakita na siguro ti intad ni antisolidad a blue bills kada kayo. Diyak man amaw. Kala at mat anak baliw ti kapanunutan da. Kat no di na kaya tamapan kayo di balay da iday. Tabisi kanumat nga oray saan mo tapod no. Naku nampay. Ti kwarta siguro manan ti habol na ah. Awagak man yan ti solidad. Saludsudat no amo ni manang Camila ti may papaniti kwarta nga intad na kada kayo. Sika ah. Basta siyak. Diyak kayat ti agnaad ija ayanda. Maistri siyak laki di anak ko. Naanos laang ngamin ni manang mo kanyak no ada kwarta. Makapaasar ni nanang. Anya timbaganakan ka aya. Di nakit din kaya ti agnaad dito'y balay. No di na kaya di mo pilitin ah. Insuro siguro da Robert dayay. Iso akas jay matan ti panagsasauna kanya. Hindi ka agsaw iti kasta no saan ka mata sigurado. Bakit? Sigurado dayta. Kaya't da abukudan ti kwarta nga inted ni antisolidad kin ni nanang. Iso akastada. Si kakit di ati rupat kwarta. Naglawag man. Kaya't mo amaala ni nanang ita tada kwarta na. Ngam numaybus manan. Isublim tumanan iti kabsat mo. Sana kasta ti plano kanya? Ay, di ka man dita. Amok ti ugalim bakit. Nasaya at kalaang kaninanang no ada kwarta na. Ay nawaw, no awan na saya at nga ibagam. Aguli magkalatan. Makapaasar ka mo't. Hello, Auntie Solidad. Sana nasaya ti kastangar aramitam, Camila. Na, awan ti amo kabasol ko kada kayo, Auntie. Imawag ti kapsat mo kanyak. Kayat mo kanumat nga alaan ni nanang yo. Ha? Kayat mo nga alaan taamom nga daytad ko kankwana kwarta. Saan anasaya ti kastagalat ti may sanganak, Camila? Ninayunan daman siguro ti istoryada kada kayo, Auntie. Oray ni nanang mumat. Iti nagpasyarak dita. Nakuna na anasaya at kalaang kanukan kwana no at kwartana. Agraman day taabanag, ipulong dapay kada kayo. Ay nawaw. Agpanunot ka nasaya at kanakan. Bakatan tinayo. Sana nasaya at apag-interesan nyo ti kwarta na itad para kan na. Pag tinulungan nyo kit di nga aywanan kit ni Robert, iti kasta, makadwayo pa'y itinabayag. Anya? Nag-text gayam ni manang Camila itay. Bakit? Naladaw lang nga nabasak. Anya ti intex ni manang Camila? Buludan da kanumat ni nanang. Uray makabulan ka naw. Di nan samat amo na ibang ko ti kwarta nga inted ni antisolidad kin nanang. Ti kunanay ti text na kat uray awan kwarta ni nanang. Okay lang. Isuda kanumat tan ti makaamaw. No kasta, nagbalbaliwan ni manang mo? Nalabit na kasta. Bakit? Ay kat nasaya at ano kasta? Ni, isumot ti sumungad. Aywan, umay na siguro sukunan ni nanang. Diyak kayat ti agnaad ije balayaw Camila anak ko. Ay nawaw, apay mo't ngay nanang. Kasanaw no mapanak Ay ijay. nananang, awan pagdanagan nyo, tauray awan kwartayo, asikasun kay lata na sayaat. Kasano laangan no saan ang mapasamak dayta. Day sakto ti kaasay anak ko. May mayatan dito ayan ni ading mau. Alamot din, ananang, umanugot kayon. Di kay madanagan, ta saan kayo matabaybayan ijay balay. Oh, gatas yun, nanang. Ibusan nyo, tapno saan asayang. Agyaman naklaunay Camila anak ko. Umayak man, manang. Oh, si kamot gayam, Robert, ading ko. Sumra ka, Kaya't kula kumustahan ti kasasad ni nanang. Da kayo matanti makamungag sarita kin ni nanang. Sige, taglabaak pa'y. Oh,
Kumusta kayo mo dito nanang? Kaasi na, nasaya at magtitrato ti kabsat mo kanyak. Di na kayo bugbog kawan? Saan mo tan? Uray ni Noel nga asawa ti kabsat mo, naanos mo kanyak. Sigod mo't anaanos ni Manong Noel nanang. Awanin pagdanagan tayo anak ko. Nagbalbaliwan ni Manang yaw. Kat sapay la kumata pudno mo't tanday ta pa nagbalbaliw na. Ay nawaw! Addaman kan awan ti kwarta wenno pensyon dagiti dadakkel tayo, ayatan kan isakit tayo ida. Agbalin tayo nga ulidan nga anak, tapno saan nga agbalin akakaasi dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asinaw jay babae akadwam ijay sentro si kaduming. Kabit mo day jay? Ay nawaw, kabit mo't nga ibagbagam si kapasita. Ay di ka man naglibak, at da nakakita ka da kayaw. Kitno sa anak ang nagpasentro itay. Sa dino nga raw tinagapwam. Nagadulakit din na sa lunsud mao. Naggapuaak itayan tigayem ka o. Ay saan man asyak tulol budam? Adakin ka ano patsem ti ibagbagak wano saan. Ay nawaw, di ka mabaeng itikas tangar aramidam, ah. Tapno ibagaken ka, awanda ka isngar aramida. Ay nadumeng, jak amukan ka, laklakayan ababairaw. Itimplanak man kita iti kapay. Agtimpla ka mo tay, tibukod mo akapay. Naglalay nga mo ngay, italaang anaghawid ka, isuad di ka agbalin a feeling boss dito'y balay. Oh, agkapi kayo pa nanang. Agyaman na kilya sa nakaw. Anya nga minti gagarayo. Imayak takayat ko ti agrelax. Ay, marurudak la unay kinitatang niyo. Ay nawaw, anya tinaramid ni tatangaya. Nakita ti kumarik ijay sintraw. Adda ka holding hands na. Anya? Laklakayan nga awan manak nakam na. Asino ngayon mo ti ka holding hands na nanang. Day tati ka mau. Talaga mat ni tatang Ibirbirok na ti pakaisagmakan na. Day tangarod. Saan nga agbutang itikas tangar aramidan na. Bayan yun nanang, kakasaritak tumanan ni tatang. Ay saanan, no naragsak itikas jengar aramidan na. Baybayan tayo. Addan to aldaw day jay adumeng kunak tumag. Anya ti maimbaga ni nanang lakay, nasalaw ko di tadalan itay. Imay lang nag-relax dito balay, bakit? Ay, wrong timing No kaano nga awanak dito balay sa imay. Kasta unay nga min tirorod na kanitatang. Ay nawaw, anya manan ti inaramid ni tatang anak karurudan na. Kasi ti sigod Anya asigod. Adda ka numanin ka holding hands na iji sentro. Ay, naglukon day tatao. Laita nga ron, lakayan na babaero. Iti kasta nga edad na kat agsingsing patkit di kuma. Diyak manam mo ka ni tatang, lakay nga agpaiso, ngam kaslaawanan nakamat. Pudno ka day, tinadamag ka, Marisasya. Anya tinadamag mo, Marisilya. At da kanumat babae, ti katugangam alalaki. Idi pa'y mat akasta, Mare. Isaw, ti pagsasaritaan, dagiti customer ko itay, Mare. Jakman ammo iti day akatugangak, Mare.
Isu siguro ngagmay sa nga anak ni Ilyas nga asawa, Maray. Ay, ore asino mat no babaero ti asawa, Maray. Agbuteng ta. Ay, wun narigat mo ti kasta, Maray. Mano atawan mo ten nga agan anos ni Nana Pasita. Nasingpet ngamin ni Nanang, Maray. Nakangiwngiwat laeng no kasta ang makaunget. Wun nga rod, isu agundawayan mo ten ti katugangam alalaki. Kaasimot ni Nanang yaw. Sapay la kumaa, tamalawlawagan meten ti panunot na. Lakay meten. At danto siguro, Maray. Isem, umisem ka man biyag ko. Good morning! Ay nawaw, da kayo magayam day tatatang. Ang tugawa kong dito Sige laeng tatang. Anya tigagarayo aya? Anda ka din ni Elias? Adda trabaho na ita. Kastaya. Ne, apay akas ta ti panagkita yo kanyak tatang? Kasla adda dakas apang gipyo. Awan matkit day. May bagay gayam ken kati kasta abado alya. Anya? Ay na, nagsiksi kalaunay iti kasta kawus mo siya. Ay pangaasiyo tatang. No awan tinapatag nga ibagayo, nasaysaya at no pumanaw kailangan. Saan man akong kumpurmi tilawlawatan nyo dita? Fly me to the moon and let me play among the stars. Nagkapwam manan. Ay, di talaang. Apayakas ta ti panagis-isam mo, At dan samot manen kalukwan ngay naramid mo. Ay, nawaw. Kalukwan mo't ngay bagbagam pasita. Itayan da Elias nga anak ta tinagapwak. Apay, Sa lungsodang mo't amin basta da makagapu dinakman ululbudan si Kadumeng. No di ka mamatay. Awagam ni Sasha. Awagam ti manugang ta. Isaw ti mang panagnak nga itayan da tinagapwak. Ay, nawaw ka. Ay, nagrubwat meten Ilyas. Aglabaak meten tapno mamagaan ti badumi. Ang mga numasapa man ang titudo na. Naimbaga-bigat mo, Sasha. Na, anya man ang tiar-aramidin nyo dito'y balay, tatang? Nagrubwatan ni Ilyas. No umay kayo akat itiming yumat nga ada ni Ilyas dito'y balay. Saan ani Elias ti gagarak? Anya? Aglabakan samart. Wen, aglabaak ita. Iso ano ada tinapatag nga ibagayon tapno sa anak mat amataktak. Tulungan kan nga aglaba, Sasha. Saan ang tatang? Tulungan kan tapno mabibit amalpas. Si kakit di mag... Ay, saan akong akomportable iti kastang aramidin nyo No awan respeto yo kininanang nga asawa yo, irespeto na akas manugang yo. Makapanog nagtrabaho, bakit? Naimbag man, tasaan kayo ang nag-overtime ita, Ilyas? Awanan ti maaramid, bakit? Gayam, imay ni tatang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, anya tinaramid ni tatang dito balay? Saan ako na komportable? Tas sabali ti panagkita na kanyak lakay. Kung kumpurmi pa yan tilawlawatan na. Anyat kayat maasawan, bakit? Kasla adadakas apanggap na kanyak sika. Anya? Kanalaing, tairana na ti umay dito'y no kastang ada ti trabaho. Ay, una yan. Sana nasaya ti kastang aramidan ni tatang Saan nakit din a komportable kan kwa na. Ibagaman, tauray saan pa nga umay dito'y balay. Anya? Pudno ti imbagak kang kamare. Tunggal mapan ijay balay, katkas jay ti ibagana. Iso ang makadlawak, mare. Ay, sus. Ammo ka din nila kay mo, ti kastangar aramidon ti katugangam alalaki, Maray. Wen, mare. Imbagak kan kwa na. Ay, sus. Grabe mo, ti kasta katugangan, Maray. Nalabas nga rod, mare. Kan nakabutbutang. Sapay irana na ti mapan ijay balay nung kasta nga awan ni Ilyas. Ay, sus. Aganad ka, Maray. Amangan mat no si kamat ng tinex target, ti katugangam. Ay, saan asyak ti pangyap-applyan na iti kinababaero na, mare? Man-manumat ti katugangan akasta, Maray. Naimbaglaangan atasan akasta ti katugangak. Iso ang nagasat kalauna, itakasta ti katugangan, mare. Ada respeto na kang ka. Sana ulatan, mare.
Sa dito tayo ni tatang nanang. Ay nawaw, apay ni tatang mo, Elias. At dala na pataga pagsaritaan may. May papanitian niya. Anya ti pagsaritaan ka, Elias. Apayakas di tinarabid yo, tatang. Inaramay. Awan na mo ka basol ko ken ka. Di kaya gindi dyan mo, tanagpulong ni bakit ko kanyak, tatang. Anya? Nukas jay ti aramid yo. Pangaasiyaw ta di kay mapani di balay. Sana na komportable ni siya kada kayo. Anya tinaramid ni tatang mo ay anak ka. Amo yun ananang. Sa balik ano ka, ti panangkita na kanibakat ka. Kumkumpurme ka no pa ti sawsawang na. Ayawan mo, Domeng. Agraman manugang mo, biktima am. Ha! Agbain ka mo ta! Agpudno ka man kanyak. Kurso na adam ni siya manugang ta, ha? Ay, sana. Agar aramid laang iti istorya na dya babae. Na, di ka man naglibak si ka, Domeng. Nasaya at ataon ni Shasha. Kat amok adi na maaramid ti agulbaw. Ayawan mong Domeng. Agraman manugang ta. Agbutang kan ka. Awan amok dita bakal. Anya nga ron ti kayat mo asawan. Agulolbod da. Jak amok ang nagideng agasawa. Ada siguro nagapaan da. Mangiramraman damat. Iti anya aga po nga ibagada ti kasjay. No saan mo ngay naramid? Jak amok ang nakwada ko naklagarunan. Ay, nakababa inti kastang aramid mo, Domeng. Basta siya, awan basol kaw. Di ka mabutang iti kunada akarma, ah? Good morning, Celia. Kastamot kada kayo, Tata Dumeng. Anya ti umayugatangan. Awan mat day. Ha? Himayak na kaya't kalaga makita. Sikat, makagapaw. Ay nawaw, di yun samutin amo tilawlawatan nyo, Tata. Punaw ti bagbagak. Nakapimpintas ka nga men. Ay na, Tata, laklakayan kayon, ngam kastapay lang ti aramid yaw. Apay di kay mabain aya. Mabalin mo't nga isikreto tano ko ah. Ay pakpakawan, Tata Domeng. No awan tinasaya at nga ibagayaw, pumanaw kayon, iti sangwana. Ay diwan. Kunamlan na sino ka mo't nakapipintasan. Adayo na pimpintas ni Marisa Ejisintro angam sika. Ay na, orean niya pa'y ti ibaga kan aramidan nyo. Saan kayo atutupahan, Tata? Ay ayat ti asawa kanya. Gumatagak man iti dua supot at tinapay, silya nakaw. Anya pa ay nana? Day talaang nakaw. At to'y titinapay agat gatangan nyo, nana. Ay wan gayam. At da kumakot kayat kung nga ibaga kada kayo. Anya day tanakaw. Imay ni Tata Duming dito istor ko, katila ibagbaga na, nana. Manan, Wan. ay una yun day di alakay. Kurso nada na kansama. Malas na laang, ta sa anak akas iti pampanunutan na, nana. Ay katwan na. Saan kayo nga agpaluko iti day di ataaw? Agraraman alakay. Naimbag man, tamaanusan nyo ti asawa yu akas kenkwana, nana. Ay na kinapudno na nakaw. Nauma akmutan. Iso ano daduma, baybay aklatan. Di na mga rod kaya ti mabagbagaan. Ay addan to aldaw na kunak tumag. Oh, nan ano ka Dumeng? Kadardara tabadaw. Nablak ayan kapay. Agasam manday ta sugat mo. Kaya't ko tagina na. Mapana ko na tisilid ka. Ay, saan adit at isilid mo? Alay ko na, titumang ko. Na, apay ngay, inayadan mo ta. Dumparam mo't amin ang. Blurred mo't nga minan, ti panagkitak bakal. Anyat ko nam. Blurred, ti panagkita. Ayawanan. Naapektaran sa mutan tamatam. Kita mga no agbalin kan abulsa. Saan? Sana mabalin bakit? Diyak kaya't agbalin na bulsag. Grabe ka no, mati inaramid da iti katugangam, idirabi mari siya. Ti ko na ni nanang katlimitam kano ti mata ni tatang anagawid. Ado ti sugat na. Kan blurred kano ti panagkita na, tadung paran namot aminan.
Ta pinagtutulungan da kano adinanog, mare. Ti damag ko, kat ti asawa ni Marisa, a babae ni tatang yu, tinangdanog iti matana. Sapay duwapay mat amata, ti dinanog da. Anya? Nakabutbutang, mare. Kasanupay no maidimanda ni katugangam. Awanan ang mga no pagbaludan, ti bagsak na. No idimandada, anya ngay nga rod, sangwan na Sa bagay ibagam kaninanang yaw, mare. Ang mga no aging gaita, kat di na amo, tinapasamak ka ni tatang yaw. No kasta, dinanog da ni tatang gapo iti babae. Wan lakay, naasawaan kanumat ni Marisa a babae na. Narigat ti mangidimanda kadagiti nang danok ken kuana. Taamangan no idimanda damat ni tatang. Ay, una yun ni tatang. Awanan agbalinton a bulsak gapo iti kalukwan na. Kat kumusta kanumatan dagiti matana? Nagpa-check up, ngam aging gaita, blurred kanulat ta ti panagkita na. Awan tumat denggan na asao. Dahita nga ron, ti kinababaero na ti ipakpakat na. Anya nga ita, isupay kit din ti nakaisagmakan na. Naimbagkit di ata saan anatay ijay. Bakit? Apay aya, adaak dito Anya ti masapul mo. Saan matay na makakita ti may sa matak? Ti may sa blurred matay. Di mo nangag, jay imbaga ti doktor aya. Diyak kaya tiyag bali na bulsak bakit? Awanan maaramidam dumeng, naladawon day ta pa nagbabawing. Tulungan na kumabakit. Ipaopera tayo ti matak. At da kwarta pa ya. Naimbag kumaano maisurom no asino tinangaramid iti kastaken ka. Nanang, imayak, tada na patag ni bagak. Anya day ta, Elias. Ammo ko no apay akasta tinapasama kiti mata ni tatang. Apay ka no, anak ka. Dinanog da kano iti paradaan gapo iti babae. Ti asawa kano ni Marisa a babae na tinangdanog iti matana. Anya, pudno ka di timbaga ti anak ta. Dumeng. Bakit? Saan na maulit? Agsingsing puta kaon. Naladawan dahi ta pa nagbabawi yo, tatang. Nalpasan, naisagmak kayon. Kasanupay no ireklamo da kayo ti asawa ti kabitsyaw. Isong araw nga agul-uli magkakaon. Pang-aasyaw tayo paoperayo ti matak. Diyak kaya tiyag na bulsay. Ay, saan na blurred ti panagkitak bakit? Yes! Makitkita kayaon! Pagyamanam tadaimpaw iti kabsat mo. Ken saan agrabe tinapasamak iti matam. Manipod ita, agsingsing puta kaon bakit? Rumbang laeng, tanudanugan damanen tamatam. Di mo namnamaan ama operaan pay dayta. Sanain bakit? Agbalbaliw akaon tapno sa anak ang may sagmak. Kumusta kayon, tatang? Mayaten siya anak ko. Pasensyakan ka nagitidakas anay sa usawang kukin ka Naimbaglaangan ata nagsubli ti panagkita yo. Dandani agbalin kayon a bulsak. Wan nga raw. Naimbaglaangan ta nailasat ko pa'y. Usto nga minan ti babae, tatang. Agbalbaliw kayon, talakay kayo matan. Nangagmaw timbaga ti manugang ta. Agsingsingput ka, talakay kan. Ay, nawaw! Saan laeng at ibukod mo a pagragsakan ti ipang pangrunam. Panunutam met ti pagsayaatan ti pamilyam. Nubagbagaan da ka, dumngag ka. Di mo ipilit ti kamali nga aramid mo. Taamangan no maisagmak ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak
Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo paggan mi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kanti makaamukin ni nanang Norli sa ading ko. Umakar kamin kin ni manong mo may kaliti simple abalay nga impatakderme. Ay nawaw, di kay madanagan manang. Saan ko matabaybay-an ni nanang? Agyaman naklaonay ading ko. Ay na, awan rumbang apagyamanan yo. Takas anak, responsibilidad ko matlaang ni nanang, manang. Ayun gayam. Numaalam ti pensyon ni nanang, ikam iti kwarta. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Gumatang kay ti masapsapul yo. Di mabati, itid mo kan kwa na. Kan sakbay amapan kag trabaho, isaganam ti kanen na, ah? Wen manang, amok dagitan, ay nawaw. Kita ading ko, di mo ungungtan ni nanang, ang mga nugumura. Ni manang mat, apay kumangay nga ungtak ni nanang no awan mat makagapo. Palagip laeng ading ko, narigat nga min no agpasugnod. Agpakada kami nanang. Di yuliwayan ti mga na. Talaga kaday, adiyo kaya ti agnaed dito'y balay, Michael. Tanya, nauma kayaw. At damot nga minan balay minanang. Di kay madanagan, at damot ni Norlisa ang mga sikaso kada kayo. Kanayunan min to ti agpasyar no makawaya kami nanang. Asidaglaang mo Sigurado day taa. Ay nawaw, unanang, saan mi mat nga ibaga kada kayo no saan mi akabailan nga aramidon. Anya ngay nga raw, ano sa kun Natal naman na ti balay no kwa. Wen no saan, mabalin mat ada kayo tagpasyar ije balay. Amuyo mat. Ayun, husto tinakunanitan niya nanang. Exercise yung matan no magmag na kayo. Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidan yung ay nanang. Umay kayon ata agdigos kayo. Nalambing mo't anak ko. Ay na, nagadulakit di areklamo yo. Agdigos kayo mat Makalawasan asaan kaya nagdigdigos. Sa balin ti pay udyo. Mangidadang kapay iti danom apagdigos ko Ay na, isupay kit di daytang aramidak. Amuyo mat abisiak. Saan ako ngagdigaw? Ay saan amabalin ti kasta. Umay kayo kit din. Nakasaganan ti danom apagdigos yo. Nakalamlamin mo't anak ko. Umay kayo, wino kayat yu asyak ti mangdigos kada kayo. Saan mo't akasta ni manang mutanya kanya kahit. Ay na, palagipan kay laang nanang. Saanen adito'y balay ti pagnanaedan damanang tanya. Kaya't asawan day ta, siya kung tibos dito'y nanang. Saklatan ti mangidadang iti pagdigos ko. Saanen? Sayang tigasol! Anya ti kuna mo usang. Sana nangidadang ni Norlisa iti pinagdigos mo. Saan nga road ka ba, guys? Ay nawaw, apay kanungay. Kasadot na nga road ti mangidadang. Manungal daway na di ka nagdigaos. Nagdigos ak iti kalman ngam digos pataw. Anya, Nalamin nga road ti danaw. di si ka kumanti ng idadang iti pinagdigos mo. No kasadot ni Norlisa ti mangidadang. Di na kayat. Sayang ka no ti gasawl. Adamat pinsyon mo agastusin yaw. Jak man amo iti dayjay nga anak ko. Jak maawatan ti ugali na. Iso ka no ti bus dito'y balay. Ay nawaw, si kamot gayam ti lumabas Norli sa ading ko. Mayat ti porma ma. Sa dino ti papanam. Pugtwa, manang. Siguro, nauma ka iti sigod at trabaho. Iso nga agaplay ka iti sa balay. Ni manang mat, saan akong ngagtrabaho.
Kasano kuma ang makatrabaho kat adamot ni nanang ang asikaso. Anya ngay nga rod. Wano? Adda ka date mo. Kamali ka manang. No kamaliak sa dino nga rod ti papanam. Maban ko alaan ti pensyon ni nanang manang. Ah, ay wala niya. Ay, apay dayjay, nalipatak matan. Tapos gayam ita. Gumatang kay ti masapsapol yu Jay sobra, itad mo kininanang. Wen ka di, amok dagitan manang. Saan ang masapol nga ulit-ulitem ta sa anak mo't atulang. Gimatang kakaday itigatas ko, Norlisa. Ay nawaw, wen, kumplito day ta nanang. Agyamanak no kasta. Tisuklik ngay. Naa, alaan yaw, tinabati akwartayaw. Kasjay may aramidan ni manang mau. No ada ti sobra iti pensyon ko kaitad na kanyak. Ha, ay ikwa, anya nga tano siya kung ti mangiduli, nanang. Siya kaun. Amangan no mailawan ka amang igastaw. Siya kung ti mangiduli, nanang. Bakit kayong matlaangan? Siya kuna lang arudan. Ada ti iur-urnungak. Naa, kaipilit na paimot ti kayat na. Itad ko man langan. Adto ti kwartayo. Da kayon ti mangidulay tapno awan may bagbagayo kanya. Nasakit sa mo't tinakam mo kanya. Ay saan? Okay laang nanang. Pensyon nyo nga ro, di da kayo ti mangidulay. Agsublin tumat lang kanyak dahit akwarta. Sangapulo a balkot at tinapay kan talo a soft drinks nana. Tay dakkel ti itadyaw. Ay nawaw. Nagadon Norlisa. Nagadulakit ding ay bagbagayon ay nana. An-anuam ti ginatang mo aya. Meriendaan mi anya kumangay. Na, galante ka ita. Wanaw, adan nabiro kam anasingpot abos. Ay na, agawaan nyo kit di ti mangisupot kadag iti ginatang ko nana. Mas dawak laeng, tanagadumot ti kwartam ita. No anya ti ginatang ko, iso ti itadyaw. Awanan ti ado asaludsod. Tano kasta akanayon, iti sabali nga istorlangan ti paggatangak. Ay sad, anak kong, sayang mo ti mapaglakwak. Agawaan nyo nga rod tanay, agdardarasak nana. Ayan ngayon ti kwarta nga impulsak iti kalman. Kahit itadla ang ninurlisa dayjay, nga mawamatan. Diyak mutin mabirukan. Ay nawaw, apay akasta nanang, kaslada birbirukan yaw. Mapukpukaw nga ro di kwarta nga inyawat mo iti kalman anak ko. Kasano kumaamapukpukaw nanang? Nangidulinan nyo ngamin aya. Iti bulsa ti jacket ko. Nan, kita akman ti bulsa ti jacket yaw nanang. Kitaam. Ne, awan mo't nga agpaiso. Awan nga rodan. Dito'y sufalaang matinang ibatyak iti dayta a jacket kay. Ay sos, amangan mo't no ada sa bali anang ikanyo nanang. Saan? Sigurado ak iti bagbagak. Imbulsak dayjay. Ay na, birukan nyo dita nanang. Sigurado nga adalaang dita. Kabaw yukit din dayta Sa dino kumapay nga iti daddo maapapanan na. Nay, ato yung tigat-gatangam, Norlisa. Kasta itad mo adagos ta agbayad akmet. Kaslasaan ka ang maibibusan iti kwarta. Ay sus, adu ti kwarta nana. Ay, wan gayam, kumusta mo tan ni nanang yaw nakaw? Ay kat aday jay balay anana, agkabaw mo ten. Anyat ko nam, agkabawan ni nanang yaw. Wan tadi namat malagip no sa dino ti pangiduldulinan na iti kwarta na. Kanayon mo ten amapukawan. Makatawan laang sipod limasin daman ng mutan niya. Ita agkabaw mutan ni nanang yaw. Ay kat gagangay ti bumakit anana. Sige, agpakada ako ta agur-uray dagiti gagayam ko. Hamangan no ag-text dan tumanan no mabayaganak. Tulungan nak man, Norlisa. Ay nawaw, tulungan nga.
Tulungan nak amang sapol iti kwartak. Ay una yon nanang. Mapukpukaw mo manan. Ay nawaw, kastala ka na yun nanang. Adan sabutan ti agtatakaw dito'y balay. Agtatakaw mo't nga ibagbagayo nanang. Datayo lang mo't ti tao dito'y balay. Apay nga raw na mapukpukaw ti kwartak ngay. Kanayon laangan akastoy. Amangan mo't no ada sa bali anang idulinan nyo. Wano saan? Amangan mo't no ginastos yaw kat nalipatan nyo laang nanang. Saan may? Dito'y laang tinangidulinak iti daydi a kwarta. Ngam awan mo ten anak kaw. Hala, bayan yun day ta kwarta. Di bale, agpensyon kayo mo't manan. Masukatan tumanan nanang. No apay mo't ngamin, adiyo kayat nga ipadulin kanya. Anya launay ti pagparpari ko tamaya ka ba, guys? Kanayo nakmeten a mapukawan iti kwarta ka bages. Ay nawaw, apay mapukawan ka. Kat dudwa kay lang mat kaninorlisa dito'y balayaw. Dayta nga raw ka bages. Amangan ko nak no taktakawan nakmeten ti anak ko. Amangan no adalaang nita ka ba, guys? Amangan no nalipatam lang tinangidulinam. Ay nawaw, ambok ti aramidak ka bages. Sa anak nga kabaw. No kasta, talaga nga atapam ataktakawan na kaninorlisa. Kasta nga raw ka bages. Makatawan mo ten akas ti mapaspasamak. Makadlawa kun ka bages. Ay kat agipulong kan ka ba, guys? Ibagam kanitan niya ti mapaspasamak tabarang matulungan na ka. No siyak, jak kayat ti makibiyang ta amangan nuguraan da. Ay, una yan. Natnagpay lang. Apay na di ba kayo? Adang samot natnag. Natnagtimay sa abaso tayo lakay. Ay nawaw, anyat inaramid mo aya. Ay, naibatak nga rod lakay. Aywan, kumusta mo nga tan ni nanang? Apay ni nanang. Nabayag mo tanday di na udi ang nagsarita kami adakda kami laang. Tunggal sa rungkarak ngamin, adda mo ni Norlisa. Anyat kayat mo asawan, bakit? Amangan mo't no addanda kas ama paspasamak ijay, kat di na lang maibaga kanya. Ay kat sarong karam ni nanang iranam ti mapan ijay no awan ti kabsat mo, tapno makapagsarita kayo ada kayo laang. Ni Norlisa ngay nanang, Rimwar manan. Jak amaw no sa dino tinapanan na. Di na ka di amaw nga umay ka dito'y balay ita. saan nanang? Saan ako na nag-text kan kwa na? Tada kayo ti kayat ko ang makasarita. Tunggal ngamin umayak dito adda ti kapsat ko. Idi pa'y akayat ka ang makasarita anak ko. Masiksikura na kun dito'y. Apay nanang? Taktakawan nakmagngambing ti kabsat mo. Taktakawan ni Norlisa ti pensyon ko. Anya? Dayta ti pudnaw. No daduma, kasadot na pa'y ti mangidadang iti pagdigos ko. Ay, una yan. Kulaklakit din no nasaya at ti kasasaad yung. Tada itamat ti kanayon na nga ibaga no sa ludsoda kan no umayak agpasyar dito Kun kuna na laang dayjay. Anya? No mabalin ko ma, ka iti ayan nulatan ti pag naudaktan niya. Jakon kayat dito'y. Kaasi aklaang dito'y anak ko. Nay, di mo matinbagbaga nga umay ka dito'y balay manang. Ninanang ngay. Madama nga agin ina na iti silid na. Apay? Anya ti aramidam? Ay nawaw, anyat kaya't mo asawan manang. Taktakawam ka no mo ni nanang. Taktakawam ka no ti pensyon na. Anya atak-takawon mo't nga ibagbaga ni nanang? Ay naading ko, di ka man. Agraman mangidadang iti danom apagdigos na. Kasadot mo ka no. Anya? Ni nanang talaga. Oh, apay akas ti reaksyon mo. Ay sus, talaga nga agkabawon ni nanang manang tanya. Nagkabaw mo't asasawang. Ay namanang, talaga nga agkabawon ni nanang kunak tumot. Manumot nga minan nga ititawon na. Anyat imbaga ni nanang kankangay, bakit? Taktakawan ka nung arod ni Norlisa ti pensyon ni nanang nga iduldulin na. Anya?
Kasadot ka no pa'y tikabsat ko ti mangidadang iti pagdigos na. Nakasaritam ka di, tikabsat mo? Wen, Anya timbaga na nga'y. agkabaw ka numatan ni nanang. Agkabaw. Sigurado ka di, tikabsat mo? Dayta ti kayat ko amaamon lakay. Nupod no nga agkabaw ni nanang. Wen no rason laang dayjay tikabsat ko. Italang manan arimwar ka mariusang. Wen nga rod Mare, masiksikura na mangaminan di tabalay. Ay nawaw, anyat napasamak maray. Pagbalinandak matan nga agkabaw ti mismo nga anak ko. Apay ka naw. Taktakawan na nga min ti pensyon ko. Kat no biro ka, ibaga na. Nga amangan no ada sa bali anang idulina. Ay nawaw, ado nga agpay ti kwarta ni Norlisa, tunggal umay gumatang dito'y isturkaw. Ti kwartak daytan tinakaw na ngam no kumpronta ibaga na akabaw kulaang. Ay maray, muna kadipay. Unay kan maritinay, umayak ka di dito'y isturmaw no agkabawak. Bakitaklaang maray ngam kaasi ti apaw, siya anak pa'y mga agkabaw. Imay ni nanang yu dito'y isturko itay, tanya. Anya ngay ti imay na imbaga kada kayo, nanatinay. Magbalinan ka numo nga minti kabsat mo nga agkabaw. No para kada kayo, agkabaw ka din ni nanang, nana? Saan mo? Amo na mo ti bagbaga na itay agis istorya kami. No kasta, saan apod nung agkabaw ni nanang? Saan mo? Kas nakunak itay. Amo na mo ti bagbaga na. Ti kabsat mo ti kasaritam. Amangan no iso ti ayan ti parikot. Ado nga min ti kwarta ni ading mo Norlisa tunggal umay gumatang. Anya? Agimbestiga ka. Kasi mo ni nanang yaw. Damag ko kat saan kanupay nga asikason ti kabsat mo. No para kanyak, saan nga agkabaw ti inayaw ka anakan? Amuna magtibagbagana no kasta amapanak itayan da. No kasta nga rod, ni Norlisa ti ayan ti parikot, uncle. Nalabit akasta. Naginteresan na siguro ti pensyon ti inayaw. Iso nga agarami da ni ti istorya tapno saan nyo amaamuan ti pudnaw. Naglukon na dya babae. Ti kasayaatan nga aramidem, kat kasaritam itinalapat ti kabsat mao. Amuam ti pudnaw, iti kasta kat saan akaasi ti inayaw. Agyaman ak unay, Uncle Punsyo. Basta para kanyak akabsat ti inayaw, saan pa'y nga agkabaw ti kasjay. Agyaman aklaunay, tanya anak ko. Awan ka din tinalipatan nyo, nanang. Awanay, kaya't ko launay ti agnaed iti ayan nyo kin Michael. At least, uray ada trabaho yu adwa kat maasikaso naklata. Adda ako, nanang. Ne, anya ter aramidan nyo dito, manang tanya. Kun, anya ti kaya't asawan da ito? Ijay balayan ti pagnaedan ni nanang. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta, manang? Dakon kaya't ti agnaed dito tanya. Nangagmumot siguro ti imbaga ni nanang. Ne, iti anya ngay aga po adiyon kaya't ti agnaad dito'y balay, nanang. Pagbalinin dak tumanay nga agkabaw no kwa. Agrubwatan tanya anak ko. Si kamot ti makamo dito'y balay, Norlisa. Agtrabaho kamot tapno at dalamutang. Sa dino ti papanam, Norlisa? Adda trabahok ita, uncle. Ay nawaw, agtrabaho kamot gaya man ka anakan. Kapilitan uncle. Awan mo't daddu maanam na maek no di ti bagiklaeng. Kasta ti mayat, agtrabaho ka tapno damay gatang iti kanaw. Wen, uncle. Okay, kumusta mo ta ni nanang yaw iti ayan datan niya? Ay kwa, sa anak pa anapan ijay, uncle. Agpasyarak to, inton makawayaak. Agdiretso kay ti salas, adda ni nanang ijay.
Ay, agyaman naklaunay, manang tanya. Kumusta kayo, nanang? Anya ti aramidam dito, Norlisa. Ay, kwa, kaya't kailang asarong karan, nanang. Orekas jati inaramid ko idi kalabas, mailiwaklat tamot kada kayo. Pasinsya kayon, ananang. Bidot ko day jay. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Nanang. At damot lang ang trabaho. Saan akon amang namnama iti pensyon nyo? Ay kat na saya at ano kasta. Agtrabaho tapno adda ti kwarta. Nanang. Aywan gayam. Gimatangak iti prutas para kada kayo. Agyaman naklaunay anak ko. Agmerienda tayo pa'y Norlisa. At dapay mo't nabati a fruit juice kan sandwich. Agmerienda tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ay, nawaw! Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Di mo pag-interesan ti kwarta a para kadakwada. Agagat ka ngamin. Sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka. Laglagi pam, asaan atong palbiag kat adadag iti dadakkel mo a pagkamangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At napatag nga ramida kita, Melanie, bakit? Nukas tangarod, da kami pailaan kaninanang ti umatindar. Kitaan nyo, amang anuinton madamdamag at pagbalinan da kay man na nababaunan na iti kabagyan niya. Saan mat siguro, lakay? Anya saan mat siguro? Kat no iso akanayan ti mapaspasamak tunggal at da iyayab dagiti kabagyan niyo. Gaputada tayo ti kapobriyan, kas jaydan. Si kakit di mat, lakay? No para kanyak nga asawam, saan anasaya at ti kasjay at rato da kada kayo. Pobriman kan baknang, pagtitinulungan ko matitrabaho. Ay na, saan abali Anusan mi pailaang kaninanang, lakay? Siyak nga rod ti masaksakita na makakitkita iti kasjay at rato da kada kayo. Kaslasaan kayo mo't ngagkabagyan? Alawanan, agpatulong kami no da kami manon ti pag-is-isen da. Kasta ti may parbeng bakit. Kas agkakabagyan, pagtitinulungan ti trabaho tapno malpas na dagos. Anya ti ibagam ibilay. Ammo ka di danana tiryang ken Melanie akasangay yu itananang. Binagaak mo ida. Malagayam, apingay nga awan da pailaang kat anyat orasan. Ay nawaw, di ka madanagan anak ko. Sigurado nga umay dagijay. Kasano nga'y no di da umay nanang, asino nga'y tinamnamaan yung aggunay, asino ti agdalos kalpasan ti kasangay yung. Sigurado ak nga umay dagijay. Si kaki di mo. Amumot ano libre amakan kat always present dagijay nga agina. Sapay la kumaata umay da, tapno adda maibaon. Nay, isudan ta sumungad. Ay wan, ay nakamaudyanan na, makaangas akmat laangan. Diyak kayat ti agis-is no bilang laang nanang. Isu nga raw nga inayabak ida, tapno ada mga ramid kadagita. Agyaman naklaon ay tanakaumay kayo kasinsin Melanie. Wen imbitado kami mat kasinsin. Tumulong kayon to iti trabahoan. Anya ti maaramid aya kasinsin Evelyn. Tumulong kayo nga agluto. Madama ti luto da iti kusina. Ay wen kasinsin. Day talagayam.
Mabitlaan, tapayapayak ni nanang. Isupay mo, ti maitulong na. Agyaman naklaonay kasinsin. Ado ngamin ti mailuto kat. Awan anyaman na kasinsin. Pagayatakmat ka, ti tumulong. Ayun gayam, numalpas ti panangan kat di kay kumapay agaw awid adagos ha. Ha? Ni, apay mat kasinsin? Ugasan nyo pa'y mat adagiti nanganan tayo kasinsin. Saan mi ngamin amasango kan ni nanang. Di mi mat maibaon ti daddo maakabagyan tayo. Da kayo lang kan antitiryang tinamnamaan me. O sige, awan parikot iti dayta kasinsin. Mudto yung takaldiraw ta is-isa kanakaw. Siya ko nanang, dagiti plato latan ti ugasan yo. Ay, sigurado ka ah. Wen, ni nanang mat, kabaalak tay to yan. Nairwamak mat nanang. Manu atawan matan akas to tiyar aramidak. Nang runa no kasta nga adag papaskan akabagyan tayo. Ay, una yan ay atibiyag dagiti pobre. Awan pa'y mo't kabagyan at tumulong ka data. Ni nanang at talaga. Anyangay ko mati bibiyang daket bak nang da. Datayo laang mati kapobriyan kada tayo nga agkakabagyan. Isong aganos tayo ah. Saan matkit di siguro atong palbiag kat kasto tiyar aramidan tayo nanang. Inayon nyo ngay nawan. Muwanan te, idisuyo pa'y laang dita. Adupay na bati ije kusina ah. Mala, da kabin iti anak ko ti makaamaw kasinsain. Ay nawaw, apay mo't akas jay Laura baka Ti anya manan dulpo. tulungan nyo mo't ti kasinsin nyo ah. Ay nawaw. Apay payla ang atulungan mi ida. Kay trabaho da nga rudmat. Anya, Kasta mo ti trabaho dagiti pobre. No kasta nga ada agpapasken akabagyan da. no agsasao ka, kaslabak nang tayaw. Wan, saan tayo abak ng unay? Ngam mas pobre da kasinsintiriyang ngam da tayo. Na yan, ti kasta ka panunutan niyo. Agpapada kayo mo't ngagkakamagyan. Di mo atulungan, ti kabagyan nyo mo't laang. Ulitak manan ah. Trabaho da ita dagiti pobre. Period. Agasam man day ta bakit? Narabyan kayo manan kaninanang. Ay, kwa, lakay. Ay nawaw, uray di ka nagpalawag amuklatan no apay. Pasensya kan lakay. Adu nga min ti bisita da. Sakit dadakkel dagiti kaldero nga inis-isan mi kaninanang. Di na kayo tinulungan na ya. Ah? Ay, saan ata isumat ti kontrata mi kaninanang? Day tati bagbagak bakit? Saan abali takabaalan mi mat lakay? Wan angam tinulungan da kay kumamot ah. Saan abali tanalpasan? Inton sumarunong at da iyayab da. Uray di kan mapan. Pagbalinin da kay di na tagabo da kiti kabagyan nyo. Saan kay tupay abambanugan iti balay? Ay kat gagangay na alakay. Isumatan ti kasukat ti kinan mi Tapno awat ti adu asa uda lakay. No kastamot lang. Di kay lata kumanap na panan. Saan mo't gaya makabagyan ti pangibilbilangan da kada kayo? Anya ngay da jay. Inimbitada kayo? Tapno at da babaunan da? Wen friend, wen, ilakad ko nga rudan dagiti papeles ko tapno makapag-fly takmeten iti kabiitan a panawen. Talaga akasapulak day ta trabaho friend. Sige, baliwan tanto manan ti agsarita friend. Agpakada akon tapno di ka mataktak. Bye! Nay, asin na dyan mawagkan ka. Flight kong kunamot itayanak kaw. Ay kwa, tigayam ko ti mawag nanang. Matungpal matlangan ti arapaap ko nga agtrabaho iji abroad. Addahay raeng. Adda nanang, tulungan na kano tigayam ko. Nasaya at mutno kasta anak kaw. Uray 2 taon laeng agtrabaho ka ijay. Kurang ti 2 atawon laeng nanang. Ukpat atawanan tapno makaurnungak. Kan maipatakder tayo ti balay nga arapaap tayo. Unangam. Di nakpakadanagan nanang. Sa anak ama isagmak ije abroad. Desidido ka kadi nga agabrod, bakit? Wen lakay. Awanan nagbalew? Ay nawaw, saan ka di nga inbagakken ka aday tuyen ti solusyon ti parikot tayo iti kwarta? Amumat, awan ti mayat apagtrabahuan dito'y lugar tayo.
Anya nga tanong siya klangan ti agabron. Siya kun, naimbaglaang nga at datigayam ko amang tulong kanyak. Sa maysa, nailakad ko matan dagiti papeles akasapulan da. Mano atawan nagtrabaho ka ijay ngay. Ugpat atawon laang matlakay. Agasam man tao pat atawan, bakit? Wan tapno makaurnungak. Kan maysa, para matlaang iti pamilya tayo dayto yung aramidak. Tapno saan da tayo nga iruruman dagiti pada tayo a tao. Ala, mukas ta ti planom, palubusan ka. Hangam na kita ma, di nakisuksukat iti sa balay. Sika talaga, di ka madanagan, ta saan ka nga isukat. Promise! Anya ti kunam ibilain. Agabraw ti kasinsin mo. Una nang, isumot tinangag ko apag sasaritaan da. Agabrod ka no ni kasinsin Melanie. Ijay kanuma ngay. Day tatijak ka muna nang. Jakon sinaludsod. Ay nawaw. Anya kumatiam mo ni Milan no maipapan iti abroad ngay. Jak ka mo ananang. Awan lat amok dita. Drawing laang manindaytan. Ay, imbes na maragsakan ka, tagtrabaho ti anak ti kasinsin mau, kastapay laang matibagam. May siya ka mal. Saan asika ti kasarsaritak dulpaw? Jaka mau no niya klase ti kapanunutan ti adda kadakayaw nga agina. Uwan bakit? Danda ni malpasan ti balay tayo. Kat, tinegosyo nga ni Nanang, kumusta mo tan lakay? Kasi ti apo, adalat tamat customer na bakit? Ininot matlangan nga agbungbunga dagiti sakripisyok dito'y balasiw taaw lakay. Mabalin mo ti agawid bakit? Huston tinasurok at talo atawan ang nagtrabaho ka dita. Wen, manuabulan langan lakay. Urayak la amalpas ti kontratak ditoy. Adda ka din ni Nanang dita? Mabalin ang makasarita. Busy ni Nanang. Ang laklako man ni ti barbecue. Nay, mayat saan lang gayam asari-sari store ti pakakumikuman ni Nanang? Kaya't nakanumat ti makaurnong bakit? Adumat ngamin ti customer na. Inton maminsan to nga rudan. Mala, agan annat kayo ditawan. Agpakada ako unta agtrabaho kami manan. Okay bakit? Agan anad ka mo, takanayon dita. Danda ni malpasan ti balay damela ni akaanakam, Laura bakit? Ay nawaw. Anya ko ba ita? Awan matkit day. Impakamok lang ka? Siyempre, makaipatakder na itikas di abalay. Tadakkel ti swildo na di abroad. Wan nga raw. No ide kat isoda ti kapopobrian kada kayo nga kakabagyan. Itakot sa anain. Aya? Madlaw mat. Bilibak mat itinadya ka nakam. Nadiskarte kan nagagat sika. Ada pa yan negosyo na. Talaga nga awan permanente dito ilubaw. Ay nawaw. Kasla ada kayat mo asawon Ha? Ay, awan bakit? Sika ano sa bali tinagawa tamit imbagak. Nagpintasan ti balayaw kasinsintiriyang. Ni Melanie tinangi patakder iti day tabalay kasinsin Laura. Katsika, at damot tan negosyo. Aga, manday ta nagbaliwan ti biyagyaw. Kasta talaga no nagagat kan nadiskarte ti may sa tao kasinsain. Kaano nga agawid ni Melanie ngay? Dandanain kasinsain. Saanan nga agsubli di abroad? Numalpas ti kontrata na, agawid ang tag negosyo kamay. Ay wala, maya mo laang ti ag negosyo. Agkapi kayo pa'y nanang, Auntie Laura. Ay, agyaman nagsaryo na kaong. Mala, agkapita pa'y kasinsain. Nagbanglo ti kapiyo kasinsen. Imported day ta kasinsain. Ramanam
Anya timbaga ni Milanesa riyaw. Agawid ka rin ito no may alawas na nang. Ay nawaw, nagbiitan. Magagaranak nga ruda na makakita iti asawak. Ay uray siyak mo Kailiw ko launa yun ti anak ko. Masapul arugyan tan ti agdalos. Tapno na pintas ti paraangan no agawid ti asawam. Una nang, bumulod ako iti grass cutter ni Tata Dulpo. Ni, gusto mo rin yung samot na dyan nang. Kasla pa'y payapayan na kayo mag. Ay wan, customer ko day jay nakong. Mala, panawan ka pa'y tagla ko akmanang. Agawa am ti agpalas, ibilain. Agap apura kayo mo. Asidaglaang matibalay da kasinsin Melanie. Diyak kaya't ang maibusan ta iti pasarabuan niya. Ay nawaw, tapasarabo manin ti adda iti utak yun nanang. Uray si kamay. Anyat ko na idirabi ay. Malawanan, nangabak kayo manin. Sandi na o, te papanan nyo nga gina. Iti ayan da kasinsin Melanie tatang. Apa si Mang Petal? Wen, idirabi ikan upay. Agpalas kakigimot na mapantayaw, dulpaw. Nakailatan ti mapan. Nakababain mo't ano mapantayo at talaw. Ay nawaw, mapantayaw kay day. Sayang mati itadda ko makengka. Anya? Birthday kanumat ni Auntie Isabel inton Lunes, nanang. Wen mo't nga may lanak ko. Kat, anyat irigalo yung ay kenkwana. Ado matiin sangput mo. Mabalinan day jay. No kasta, atindaran nyo ti birthday ni Auntie Isabel. Wen mapantayo lakay. Manu atawan ang nagtrabaho ak ija abroad. Manu atawan meten asaan ko anakit kita dagiti kakasinsin ko. Kasanon no pagbalinan da kay manan nababaunan da. Saan mo't siguro? Nagbalbaliw damat siguro lakay. Ngamno bilang man taaramidan damanan ti kasjay. Okay lang. Kabaalak pa'y mo't ti aggunay. Ha? Di uray ipaugas da amin a plato kan kaldero kanyak. Ha? Ay, da kayo kit di mo't ado. Anyat amo tayo ngay. Amangan mo kabagyan mo'ten at ipangibilbilangan da kada tayo. Awan sa mo'ten ti aginaw nanang. Wen nga raw, diyak ammo no asino ti imbaon ni Antim Isabel. Ay, nakababain mo't ano damela ni ti maibaon nanang. Naku nampay, tay pobre kumaangam da tayo. Awan samot ka nanang. Datayon samot ten ti kapobrian ka datayong agkakabagyan. Day tati diyak ipalubos ang mapasamak anak ko. Madlaw mo nanang. Naurnong mo't gaya man ti mainawan. Wen nga raw kaanakan. Nay, anya ti aramidam. Ay kat inawan tayon auntie. Ah, ay kwa. Idi sumlatan tinanganam dita. Tada kami ti makaamu kasinsin Melanie. Ha? Ay kwa, pagtitinulungan tayon tapno mabibiit amalpas kasinsin. Ala, agpwesto kayo matandita tapno malpasan. Dandani sa andak apaginawan itay lakay. Anyat imbagam ngay. Inpilit ko latamot at itimulong. Nakababain mat ngamin. Husto bareng makarik na da. Mabain da na mangibaon ka da kayo kan nanang. Iso nga inuray da si ka mismo tinagboluntaryo. Bakit? Wen nga rod, nalakakadakwada ti mangibaon kada kami idi. Itak at sabali matan. Una ta nagprogreso ti biyag tayo. Uray kaskasano. Bakit? Saan anasaya at ti kasjay ngamin agalad da? Namiris damot siguro. Nasaan anasaya at ti mangiroroman iti kabagyan. Ta saan tayo mat nga mo. Noon niya ti masakbayan ti tunggal maysa. Masarak launay. Ay, uray siya nga rod nanang. Napilitan takit din anaginaw. Kasano mo nga may nakababainan ti mangibaon kadamila ni Kentiriyang. Bak nang damat nga minan itananang. Naimbag ko nama, tanagboluntaryuda at tumulong. Wen angam nakababain latta. Saan nga may nagaputa marigrigat ti kabagyan niya o kit iroroman niya o? Ammo minday tadol po. Saan ang masapol nga ibagam? Bak nang man kan saan? Professional man kan saan? No ada pagsasabatan yung agkakabagyan, pagtitinulungan ti trabaho.
Awan permanente dito'y lobaw. Na, Saan tayo nga amaw ti masakbayan ti tunggal may sa? Iso ati kasayaatan nga aramidon tayo kat irespeto tayo ida. Saan na kwarta wano posisyon ti pangibasaran iti respeto iti tunggal may sa? No kasanom nga irespeto dagiti kabagyam a profesional ken baknang. Kasjay kumamad ti panang irespetom kadagiti marigrigat ken makitaltalon laeng. Ay, nawaw! Di mo iruruman dagiti awan mabalin na akabagyam. Irespetom ida kas iti panang irespetom kadagiti baknang akakabagyam. Laglagi pam nga awan permanente dito'y lubong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! hello, Susan anak ko. Hello, Nanang. Ada impawit ko a package. Ay nawaw, kaano laang idinagpawit ka iti package anak ko. Ita, adda manan. Wen, ti daduma kat ginatang ti among ko para kada kayo, Nanang. Anya, Nasingpet ti among ko ditoy. Iso na laang tanarigat mo ti trabaho. kat kaano ka nga agawid. Secret, Nanang. Kaano nga road, kailiw ka nga minan anak ko. Ni Nanang nga talaga. Aguray kayo iti nasurok 5 a bulan. Di kay madanagan, taag-bakasyonak tumanan di ta lugar tayo. Ay, mabayag pa nga rod ah. Mala aywanam nga rod ta sa lunat mo dita, anak ko. Wen, Nanang. Di mo liwayan ti mangan, narigat ti agsakit, sakit adayo kami. Awan mga sikasukan ka no bilang laeng. Nay, adamanan package. Impawit ni manang mo dayta. Lukatan tayo nga rudon ah. Ay nawaw, orayan tayo pa ni nanang iyo, anak ka. Una yun, saan tayo matatakawan ti parakan kwa na? Orayan tayo ni nanang iyo, tapno awan may bagbagana. Day talaang ti impawit ni Manang Susan? Day talaang matiyamaw. Awan na yun na akwarta, tatang. Package kanulaan ko na ni nanang iyo. Ay nawaw, gaya man ni Manang ita. Agtip-tipid siguro. Narigat mo't nga may no itid na amin na sweldo na kadatayaw. Sapay dandan ni manan ti panag-awid na. Agawidan ni Manang Susan, tatang? Agbakasyon ko na kuma. Agbakasyon lang iti manungaal daw. Kalpasan na, agsubliman na ni di abroad. Kunaklakit din o saanan nga agsubli day di a babae. Makapaasar mo ni Manang Susan? Ay nawaw, apay ni manang mau. Agtip-tipi doon. Awang mutin impawit na kwarta. Package laang mut. Damag ko kat agbakasyon ka naman. Isumot ti kunan ni tatang itay. Iso siguro, asaan anang ipaw iti ti kwarta, tagbakasyon mo't laang. Hay, marurudak iti day di akabsat ko lakay. Unay kan bakit? Maawatam ko matikabsat mo na awan impawit na akwarta. Narigat mo't ngamin ti trabaho, iti balasyo taaw. Nakaim-imot. Inton agbakasyon dito'y balay. Kunamlan asino adunya. Anya? Pudnumot. Feeling dun niya day di asusan tunggal agawid dito'y balay.
Kunamlan asino mo't no agsasao. Pangipanan nyo kadagita apungan kan ulas, nanang. Pakilabang man pa'y, Julie. Ay nawaw, asino ti mangusar? Ni manang mo Saan ka di nga imbaga kada kayo nga agbakasyon ka numanan? Kaanaw? Inton umay abulan. Apay ngamin masapul nga ilabayo dagita, na ilaba mo dagita, sakbay ana idulin, nanang. Masapol ang mailaba, anak ko. Nagbuot ti daduma, tanabayag mo't ngamin asaan ang naus-usar. Ay, kat anusan ni Manang Susan Kaslasaan mo't anayruam itirigat day nga anak yaw. Nay, apay akas tamot ti pa nagsasaong, Julie, anak ko. No kayat yu anabang luti ulas nga usaran ti OFW nga anak yaw, da kayon ti mangilaba, nanang, nabambanugak. Awan oras ko ang mangigilgil kadagita. Anya? Nay, anya tararamidam dito sila tabakay. Kayat ko ti agmay-may sa Eric. Rumar ka kit, di, tamakisarita ka iti kabsat mo nga OFW. Ita lang man nga agbakasyon. Kayat ko pa iti agpupuk dito'y silita ngam ti makisarita kang kuana lakay. Apay mo, Diyak kayat makita day di a babae. Feeling dun niya. Agobserbar ka kade. Sigurado nga isulaang man ti ayan ti atensyon da nanang kentatang. anya, Ure awan ar-aramiden na. Okay lang kadakwada. Feeling dun niya talaga. Pwe. sagpaminsan lang mat ngamin nga agbakasyon ti kabsat mo. Talaga kit di asadot Ti kayat na kat pagsirbyan tayo. Dananang kentatang. Uto-uto damot. No para kanyak, panagayat dala ang dayjay iti kabsat mo nga agtrabaho ita dayo. Oho. Talaga laang nga iso ti paborito dananang kentatang. Nagabrod laang mat. Ngam tunggal agawid. Apaw! Kumusta matibiyag mo injay abroad, Susan anak kaw? Nariga tatang, manyangay nga rod, an-anusan latta Numarigatan ka, di uray saan kan nga agsubli, anak ko. Saan mabalintikas jay, nanang? No kasta ti aramidek, pangalaan tayo nga iti kanan tayo. Sapay awan mayat apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Nay, ada ka matngayam dita July. Umay ka dito'y atag sa sarita tayo kadamanang mau. Saan ang tatang? Agpanginaklat ni Jerwar. Nay, apay day jay? Kasla madimot timud ti kabsat ko, tatang. Sigod mo takasta, anak ko. Tila gumurguraan na nudaduma. Nay, anyangay ko matigumuraan na, nanang. Madisiguro man ang tirik na idi nakita na nga agsasarita tayo atalaw. Manan? Tinawon mo nga minakasta. Tunggal agawid ka, kat kasta ti ipakpakita ti kabsat mo. Ay nawaw, anya tararamidam ni Tiruar, Julie, bakit? Na, kas makita mo't. Agpapaangin na. Apay, anda man ang gimuraam? Di mon saludsudan, taad-adda marurudak kadagita at tao. Si kakit di mo't. Imbes na makiistorya kay tikabsat mo, tanabayag asan kayo anak kita. Kasano kuma? Kat feeling dun niya mo day taasusan. Nagabrod laang. Saanan nga agunay ditoy. Day talaang mo't makiis-istorya, makikakaaruba kan agpaspasyar ti aramiden na. Gagangay na tamaminsan lang mo't iti makatawan nga agawid. Wano agsilsilos kay tikabsat mo. Awan makagapaw tapno agsilo sa kanya. Ay napangaasim saan ko maakasta ti pakpakita mi tikabsat mo? Laglagi pa, kinkinan mo tinagrigrigatan na ija abroad. Anya ti kayat mo asidain, Susan, anak. Ha? Kayat mo ti native amanok. Ay nawaw, da kayo okay lang akasayan tayo ti manukyo, tatang. Ay kat mabalin lata, adumot day ta. Alaman nga rod, kasayan tayo tinitib a manukyo, tatang. Mamitlaan nga raw danakaw. Anya a klase ti luto nga ay tatang. Depende ka, ano anya ti kayat mo? Saan kayon sama at nagsinsiday ti native amanok iti pagtrap-trabahuam? Talaga saan, tatang? Awan tinitib a manok ti busko. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo, bakit? Tigayam ko Anya timbaganakin ka?
Agabrod kami. Ay nawaw, agabrod kayo kunam? Wen, padasan mi mamatigas at mi abroad. Ay nawaw, nagsasaw ka, kasla nalakat ti agabrod. Tapno addan to mati karbangak nga ag-feeling dun niya dito'y balay ano kastang agawid ak. Ay una yung tikasta ka panunutam bakit? Kita am ngamin ano kasano nga itrato da na ng kentatang taabrod nga anak da. Kasla dun niya sika. Uray awan ar-arami din na dito'y balay kat okay la ang kadakwada. Uwan tasag paminsan laang nga makita dati kabsat mo. Di ko nam kay day, paborito dati anak da nga OFW. Taga-brodak man mo. Kaya't kanumat ni Julie ti agabrod bakit? Ay nawaw, saan anala ka ti agabrod lakay? Jak man amoy ti anak ta. Jak amaw na niya manan tinapanunot na. Ay una yan ni Julie. Sigurado nga addamanan nakasairan na iso akas ta. Titrato ta siguro manan ay ti kabsat na. Agsilsilos manan. Kano isumata ka na yung tiriri na tunggal agawid ni Manang na dito ibalay. Ti adda iti panunot na kat paborito ta jay maysa. Dahita si Jackbot kaya't kenkwana bakit? Isu la amin kankwana. Naku nampay. Impalawag ko magkankwana iti. Ngamno apay nga aging gaita kat kastalat ta. Wala, ta siyempre ipilit na mo ti amuna. Nagregatan ay ati kastoy lakay. Jak amaw no anya ti pagluglugaran ta. Agabrod ka kanumat gayam, Julie, ading ko. Anya ko maitakang ka. Ay nawaw, apay akas tamot ti panagsungsungbat mo kanya? Di mo amo no apay. Nasakit tinakam ko kang kamanang. Anya? Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo aya? Feeling dunya ka no kastang agawid ka dito'y balay. Anya? Sipud nagabrod ka. Sika ti paborito da nanang kentatang. Kita ama, tunggal agawid ka kat pagserbyanda ka. Wen taawan inanak ije abroad. Makapag-relaxak laang met no kasta nga agawidak dito'y balay. Di ka nagpalawag. Saan ko akasapulan ti palawag mo? Julie! Amok arason mula ang dayta. Ay napod no ti ibagbagak ading ko. Saan anala ka ti trabahok ije abroad? Kat no di ka mamatay, saan kon aparikot dayta? Sigurado ka kanin iti desisyon mo nga agabrod bakit? Wen ko na lagarudan. Saan ang nalakati agtrabaho iti abroad bakit? Ay nawaw. Uray anya pa iti ibagbagayo. Nakapangedeng akon irek. Ala, adakan ka dayta ah. No anya ti desisyon ko. Iso ti suportaran nyo. Di yu ipilit ti amuyo. Alawanin, suportaran mi ti panagabrod mo. Mayat mat ka di ha, tapno mapadasam mo't lang tibiyag ti may nga OFW. Wala, tapno pag Serbian dakto madananang kentatang. Kan ada karbengak nga ag-feeling dunya dito'y balay. Hello, bakit? Lakay, Ay nawaw, agsangsangit kan samay. agawin akong di na Pinas, lakay. Apa yan? Anyat napasama kan ka? Jakon kabaalan din trabaho dito'y lakay. Jakon manusan. Saan pa'y mo't analpas ti kontratam? Makabuditan Basta siyak, agawin akong. Ibagam to kadananang kinitatang. Agpakada akong takasaritak ti buskaw. Ni Julie ka DJ imawag. Una na, Apay ka naw. Adda ka di parikaw. agawid ka ron, tadi nakabaalan ti trabaho iti abroad. Ay nawaw, saan pa'y mat analpas ti kontrata na? Makaamuditan kung naanamat itay. Ay, di namat gayam maanusan. Anyat ko nang bakit? Agawidan ni Julie. Wun lakay, imawag kinilakay na itay. Itiyan niya agapaw. Saan sa apay mo tanalpas ti kontrata na itay? Saan pa'y nga road lakay? Dayta, ti may bagbagakin kwa na.
No ang sasaw ngamen, kat kasla nalakat ti agabroad. Agsangsangit kanumot itay. Husto mo't kadiyata, napadasan na. Maawatan na mo't siguro. No apay abumawbawi taken ni manang nanukas ta nga agawid dito'y balay. No di na pala maawatan, ay jaklamon bakit. Narigat ti trabaho di abroad nanang. Wunmot nga main. Anyat amom aya. Mayat ti sweldo ngam. Jak kabaalan ti kas di a trabaho. Awan pa basulom ata desisyon mo mati agabro anak ko. Awan tinangibaon kun ka. Saan ako nga agsubli pa ijay nanang. Gusto mitkit day tapno amom tirikat na. Maawatan mo't siguro no apayakas jay titrato mi kinimanang mo tong galagawid. Ngun nanang, maawatak itan. Mala, agpulas ka nga rutan, taginana ka mo. Ituloy tayon to ti agi-istorya inton bigat. Hello, tatang. Pudno ka di tinadamag ko? Nagawid ka numat gaya man ni Julie di ta lugar tayo. Wine, Susan anak, hindi pala napalabas alawas ang nagawid Ay nawaw, apay kanumat nga tatang. Di na kano kabaalan ti trabaho di tabalasiw tao. Ay sus, sayang mat. Among maut niya ading mau. No daduma, may samat na sana makananaws. Day takot nga agpaiso tatang. Naimbag man ta pinalubusan ti among na anagawid. Uwan kanumay. Kat, anya nga yan tar aramidan na dita. Agaplay to kanumanan ni ti sigod ang nagtrabahuan na. Ala, agpakada akong tatang. Simangpot ngaminan ni madam ko. Baliwak tumanan ti umawag inton adawayak, tatang. Kaano asumangpot ni manang Susan nanang? Inton Sabado siguro. Gusto tapno makapag-relax mo't. Saan mon akagura ti kapsat mau? Sana nanang. Kabayatan ti panagtrabaho ije abroad, kat naamiris ko narigat gayam nga agpayso ti biag ti maysa nga OFW. Narigat nga agpaysaw. Namayadayo kapay iti pamilyam. Hun nga rod nanang. Nay, an-anwam talupot. Agdalusak iti silid ni manang, tapno na dalus mo't amadanunan na. Punasak dagiti tawa nanang. Ayun man nga rod anak ko. Ala, tulungan kan tapno na bibit amalpas. Manganan manang, nakaluto kami iti pangaldawan tayo. Ay nawaw, itaman pa ay ading ko. Ni manang mo. Saan na kon akagura? Awan makagapo tapno guraan ka manang. Pasensya kan aka dagiti dakas nga embalbalikas ko iti kalabas. Ha? Naamiris kon dagiti bidot ko manang. Kat ikarik, asaanan a maulit ti kasjay. Nasayaat mo't nga rod no kasta ading ko. Mangan tayo nga roden a manang. Anya nga iti sidaan tayo? Nitib a manok amanin. Ay na, kayat ko launay day ta ading ko. Bumangon ka nga roden dita ata mangan tayon. Ituloy mo to ti agina na inton madamdama. Ay nawaw! Kas agkakapsat, rumbang nalaang nga ipatag tayo ti tunggal maysa. Ikatan tayo ti apal kan gura iti puso tayo. Iti kasta kat naragsak ti intay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapan ka kano ijay barangay hall, badda anak kaw. Ay nawaw, apay ije barangay hall nanang. Nasabat ko ni kagawad itong ditadalan itay, kat naibaga na nga adda nila kay mo ijay. Anya man ang tiyar aramiden da ije amariw ije barangay hall? Adda man siguro kalukwan ngay naramid nan Talaga, mat day ta amariw. Konsumisyon at talaga. Ano sam atay sumot ti pinilim ngagbalin nga asawa anak kaw. Wan ata nakasingsingpet kanumat idi nanang. Malagrubat kakit din anak kaw. Amangan no si kati urayan da kapitan ijay. Mangibabain launay da ije atao. Kasanaw kat pangastumo nga main. Numabalin lang asukatan ti asawa. Idi pa'y asino katakday ije amariw. Mangibabain kalaunay mat Mario. Di ka kadiagong at bakit? Nalpas nga rodan. Anya nga ita, namulta ka kit di adi na oras. Saan pa yan nabayadan ang buo? Bakit? Dayta nga raw, imbis nga awan ti utang mo, agar aramid ka iti paggasgastusam. At least nadanog ko ni Alex. Saan lang rin ta? Naperdi pa iti motor na. Ay na, Mario aya. Nagkarit tumot ngamin. Konsumisyon la ka na yun Mario. Dayta akin na pangas mo ti kagurgurak launay. Saan mo ito mabalin? Agul uli makaklatan. Bakit? Ay, awan ah. Di mo ipilit ti amaw, takamalikat nga raw. Anya nga raw ti kayat mo? Urayak, asyak ti danugan da? Saan da ka adanugan na awan basol mo? Alay, agawam ti magnata ituloy ta ti agsarita iti balay. Saan pa yung agawid iti balay? Ay nawaw, apay asaan? Adda pa panak. Agdiskarte yak. Tapno mabayadan ng rayta ang multa. Ay nawaw, si kalaang mo tinagaway badda anak kaw. Ti asawam akong sumisyon ngay. Ada kanulakad na, nanang. Manan, Wag, binaybay akon ta isumo lang nga ipilit na ti kayat na. ay wan gayam. Anya tinaramid na aya. Anya tinagsasaritaan niyaw ije barangay hall. Ay na, dinanog na ni Alex, gapula ang iti paradaan ti motor, nanang. Anya, Ingkugtar na pa'y kano ti motor ni Alex, iso aminultada. ay una yan ti kasta. Kasla ubing ti panunot na. Nalabas nga rod, nanang. Di na amo a kontrolan ti bagina. Kahit binayadan na ti multa na. Ada pa'y udi na, nanang. Naimbag ata manugot da kapitan kan Alex nga inutan na abayadan ti udi na. Ay, anya ngay ita. Nakautang pa yun. Gapo iti kinapangas na. Nakunayo pa'y, nanang. Apa yan badda? Napan ka laang gimata, ngam na kami suot kamot na nagawid anak ko. Siyak ti salsaludsudan da, no kaano abayadan ni Mario ti multa na, nanang. Ay nawaw, di na pa'y nabayadan. Ay Ada pa'y udi na. Pangalaan na kumaitibayad na ngay. ay una yan ti kasta anak ko. No siyak siguro da ita, ay na-stress ako. No siyak, jakpagan ano abayadan, tautang na mga rod. Naimbag kumaa no naigatang iti bagas. Saan mo? Tabu nga rod ti kinapangas na. Ay ibagam to no sumangpag. Ibagam nga agsapul nga minang iti pagtrabahuan na, tapno mabayadan na ti multa na. Agar aramid tumo nga main. Kunaklakit din o binayada mo ti multam si ka, Mario. Ay nawaw. Adda yung bagak a fully paid aya. Kat, anyat aramidem ngay. Aguray ngamin ata ibirbirok ko nga rod. Siyak ti salsoludsudan da, Mario. No agsaludsud da, di mo latan ikaskaso ida. Si kantumo ngamin, di mo amo ti mang kontrol iti bagem. Basit la di mo nagustuhan, kabilam adagos ti pada matao. Ila kong kit din dahil motor tapno malpasan. Ay, sana mabalin, bakit? Tapno makabayad kan No ilakok day ta motor. Anya ngayon ti pagluganak. Kakaisuna nagatang mailako pailaan. Sana mabalin, bakit? Ay kat makipurdya ka nga rod tapno malpasan. Isumat kar aramidag. Makauray ka kadingamin, bakit?
Makabayad akto. Dinanog ka no magayam ti manugang mo ni Alex akalugaran tayo na Ustina. Ay, idi pa'y napalabas abulan, mele. Ay, nawaw, medyo nabayag mo't gayaman. Un nga raod, iti anya aga po kanumot a dinanog ni Alex, nana. Para daan ti motor tinangrugyan ti dida nagkinaawatan. Di minultada nga rod ije barangay hall. Tay kat kapilitan at saan ang nakatrabaho ni Alex iti manungal daw. At dapay dadaal ti motor na. Masapol nga in repair da. Ay, sayang ti kwarta, nana. Di mo't masayangan ti manugang ko. Ti kinapangas na nga may timpang pangruna na. Aging gaita, saan pa'y afuli pa'y timulta na. Ay, kaasimot animari bad na. Konsumisyon mo ti asawa na. Ayun na, malagip ko. Agsapsapol ni Tata Joselito iti mangimaneho iti jeep. Amangan no kayat ni Mario. Ay, nakabut-buteng mat. Amangan no ipakat nanto ijay ti kinapangas na. Saan mo't siguro, nana? Ipadas yung isupay mo't dayja pagkwartaan na no bilang man tamaanusan na. Ni Mariaw, Rimuar man na, nanang. ay dawaw, sa dinaw, tinapanan na. Jack mo. Saan mo't ang nagpakada? Ada ti masapol yukin kwa na? Naggapuak iti ayan ni Melay. Kat nadakamat na nga agsapsapol kano ni Joselito iti mangimaneho iti jeep na. Delikado day ta, nanang. Iso kumapay mo't dayjay anak ko. Tapno makabayadan nila kay mo. Tapno maksayan mo't lang ti pampanunutam. Madanaganak nga rod, nanang. Amangan ki di no makiapa ijay. Mabutang mo't siguro no adda ti bus na. No kayat mo nga imaneho ti jeep ni Tatam Joselito. Mapan ka iti ayanda, tapagsaritaan nyo, ti bingay mau. Ay, kaya't ko launay, ananang. Angam kita, di ka makiap-apa iti padam a driver. Uwan ka di, nanang. Sursurwam nga minti agpakumbaba. Sa anak mo't adumanog no saan daan na tangsit. Basta, pilyong ti agpakumbaba, tapno awan ti agbalin a pariko. Okay, nanang. Mapana ko ni tayo ni Tata Joselito. Kasaritak dyan kay, tan narigatan. Amangan no maom na anak. At titulbag. Agyaman ta, nagtalik kayo kanyak tata. Ay wanam ta jeep na kao nga. Punta ta, siyak ti makaamoy ti jeep yo. Kan liklikam ti makiapa, ano, adda ka iti kalsada. Wen, amok dagitan. Alang around, si kamutan ti makaamaw. Mamali na rugyamon ti agbiyahe inton bigat, tay supay mat ti maurnong mau. Ay tata, talagang nga agbiyahe ako ninton bigat. Isupay ti plete a maurnong. Tibi nga ikaw, Wen, di kay madanagan. Noan niya tinagsaritaan tayo, kat iso ti masurot, tata. Nagsasaura di alakay, kunamlano asino man. Anyat pagpupurutan ti ulom, kasangsangpet mulaan. Anda na kaapak alakay di ta kalsada, bakit? Anya? Nawan lang nagiti pasahero, dinanog kong na dyan. Ay, di mo man amot lawlawato mo, si ka, Mariaw. Awan kabutang ko, bakit? Kasano, nudanugam, kat multaan da kamanan. Sana mapasamak dahi ta. Basol namot ngamin. Di na amot agpabigay. Kas nakukuha na ti kalsada, ti kas niyang raramidin na. Agkalma kalaang ka di. Idi pa'y asang kaibagaming agpakumbaba ka. Awan ti agpakumbaba, bakit? Naglalaingan dan nga ay. Anya? Madinsamot timud ni Mario anagawid anak ko. Impanalpaak na mutiri daw. Adda ka naman ang nakaapa na, nanang. Ay nawaw, madahan, di mo tan agnakam day taasawam. Un nga rod. Amangan numinultada manan. Saan siguro, nanang? Awam mo na dakamat na. Ay talaga nagpuskol ti panagrup-rupa ti asawam anak ko. Di na mo tinam mo ti agbain kan ka nga asawa na.
Agrubata ko nanang. Agbiyahe ka kaday. Ay nawaw, sa dino kumapay tinaduma pa panak. Kita amang ano adamanin makaapam ijay. Awan pagdanagan nyo, tanaturidak nanang. Kasanaw no pagtitinulungan da ka ijay. Awan kabutan ko, makilaban ka. Apay ka pa, oy. Ay pangaasim man, agnakam kamutan talakay kan Mariao. Saan anasaya at tikas tangar aramida man ako. Amangan numairaman pa'y dagiti pasahiraw. Agbalin ka kumamit amudilaw kadagiti putot mo. Basta awan kabutan ko nanang. Naturud to'y manugang nyo, isungawan pagdanagan nyo. Ay pangaasim di ka agbalin na konsumisyon kunakmanan. Ni nanang mo't, kasano ko mga agbalinda tao a konsumisyon, kat amok mo't kararamidag. Amo yaw, jay kunada as self-defense. Nanang. Ha. Ay, jakam mo. Ngala, agrubot ka kiday. Asino tinakapila manong Mario? Siyak aring ko. Saan pa'y mo't anapun no? Saan pa'y nga ron? Sika pa lang ti pasahero. Mabalin ka di nga orayan na. At dalamapan ko gatangan di tabangir. Sige lang. Agyaman nakmanong. Agawa am lang tanay, jak kayat kagur uray. Wen, mabiit lang. Di bale, saan pa'y mo't anapun no ti jeep nga iman manehong? No na po noon katawan kapay, pumuna kami. Sumarunukan tulangan. Anya lakit di mo ito na motor. Singit asingit. Nailit lang arudan ni kalsada. Agore ka man tayo kakit ipagnakman na. Nene, nagpartakan. Di ko na siguro kat jak kabala na kamatay. Ay sus! Inayado mo't ang anong Maryong. Makapadanag matikas na pa nagmanehong. Kamkamatik nga ro di motor. Di mo makita aya. Ay nasakit ang may saaklangan na pasahero manong. Agulimag ka man dita. Saan ka makapukos mo sumanao ka? Ay pangasim tsak pa'y kaya't timatay. Ay, awanan. Sa balimot ng tinagturungan na. Ang saan langay tati aldaw. Agsabat tumanan ti dalan ta. Kat numapasamak na ita, ikan kay ti pagnakmam. Ay una yan tikas na manong Mario. Pag nervyoso mo ti tao. Amuyo ka di aramidan day di Mario, tataho silito. Anyat kayat mo asawain, Melay. Saan lang asyak tinakapadas itikas jay tata? Anyat ay jay aya. Ay, saan na abagay tagbalin a driver? Tamatro mamit ti pasaheros na itikas jay aramidan na. Nagpartak ti panagmaneho na. No daduma, kamaten na pa'y dagiti kasurun na alugan. Anya. Nakabutbutang ti maaksidente tata. Kitaan nyo tamangan no inton madamdamak at maibangga na ti jeep yung. Wano saan, amangan numatnag iti deraas ti kapartak ng agmanehong. Bayam, takasaritak to na jay amaryaw. Sak amo akas tagayam dyan aramidin na. Iraman na paikit ni ti jeep ko iti kalukwan na. Nay, nasapa ka nagawid ita Manmanumat ti pasahero. Anya? Ay nawaw, manmano ti mailugan kunak. Di damot kayat aglugan iti jeep ni manmanehok. Amangan ka no matay da at di na oras. Ay nawaw, daytan ti bunga ti kinapangas mo. Anyat kunam. Ti kunam kadaykat saan ko nga amo ti araramidam. Nagistorya ni Marimeli kanyak itay. Uray lamatay kano iti nervyos na idinaglugan iti jeep nga iman manehom. O mat na dya kumharem. Adain pakita na a video. Saan akin na uwi dayjay? Uray siyak mat ano kas ti panagpataray mo. Ano saklatan ti aglugan iti sa balay. Wano saan magmag na aklatan. Isumlimon ti jeep ko, Mariaw. Ay nawaw, apay nga itataho silitaw. Ano, ti mangirik-reklamo ken ka. Saan mo abagay ti agbalin a driver. Taka nayon anapudot ti ulom. Pag nervyosem pa'y iti pasahiram. Wan ata na asarak lang iti da nga aldaw, tata. Ay, basta. Muto yan, titulbag. Ni tata mo't. Narigatayn. Amangan no may banggam kit diti jeep ko. Wano saan, amangan no matnagkit diti deraas.
Sayang ba? Man lang arudan ti pasahirok tata. Dahil tapay ti maysa. Manumot lang ti pasahirom takabutang dati aglugan iti iman manihom. Awanan ti mairimit mo kanyak no kasta ti aramidam. Di mo pa'y nabayadan ti multam ngam nagaramid ka manan iti kalukwan. Talaga akong sumisyon ka, Mario. Sorry matan abakan. Anya ti kayat mo? Siyak ti agbayad ka dagijay. Siyak ti mang palamot kang ka, tawan man ng trabaho. Sana kasta bakit? Aramidak mati kabalak. Kita manday taan na pasamak. Awanan ti imanehom. Istambay ka manan. Siyak tu manan tinamnamaam. Sorry bakit? Bindot ko na dyan. Panagkunam ka di, kat adapay maaramidan ti sorem, ah? Kasaritak tumanan ni Tata Joselito, bakit? Agpakpakasi ak. Tabarang palubusan nakmanan amang imaneho iti jeep na. Mabutang kanu nga road, takas jay mati aramidam. Kanayon anapudot ti ulong. Agbalbaliw akon bakit? Promise. Ay kat aramidam ah. Di ka manan agpatingga iti sao. Tatalaga asinaan ka no di ka pa'y agbalbaliw. Alya pa lang tararamidam ni Taoy Mariao. Alamot kan Tata Joselito. Ikan na kumay ti may sapay agundaway. Larigatan. Sana na maulit ni naramid ko, Tata. Ikarik ngagbalbaliw akon. Adyat amok ngay. Ang mga nukon ko namlaang manandita. Saan, Tata? Agbalbaliw akon. Tadyak mo't kaya't asinaanak ni bakit kaw. Konsumisyonak kanumot ngaminang. Oray asino mo't Pangasyaw. Tapalubusan dak amang imaneho iti jeep yo, Tata. Ikarik sana na maulit tinapasamak. Promise. O sige. Ikan kay ti may sapay agundaway. Sigurado mlaang asaan na maulit ti kasday. Talo adamanan madamag kaw. Di mo namnamaan ngay kan kay ti may samanay agundaway. Ne, nagsubli ka mo't Manong Mario. Si kamanan ti mangibiyahe iti jeep ni Tata Joselito. Aglugan kan, Meli. Amangan mo no. Di ka matanagan. Nagbalbaliw ako. Ay, urayot laangan ti jeep ni Tata Sergio. Alamot ton Aglugan kayon kadag iti gagayim mo iti jeep nga iman manehok. Tapno damot mairimit ko akan ibagat ko. Amangan numatay kami iti nervyos. Saan na mapasamak dahi tata nagbalbaliw ako. Please mo ton Ayabam nagiti kakaduam tapno adda mairimit ko kan bagat ko. Kan tapno makabayad ak iti utang ko. Tapno di na ibaga akong sumisyonak. O sige, siguradum laang nga awandang kas mapasamak kada kami, Wen, sakti makaamo. Likay madanagan, tagan anadak mutten ita. Kan amok mutten a kontrolan ti bagay. Ay, nawaw! Saan tay kuma nga ipalubos nga agari ti pudot iti ulo tayo. Pilian tayo ti agpakumbaba. Kanayon tayo alaglagipan, nga awan tinasaya at nga ibunga ti kinapangas, no di ti pakaibabainan laang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubot kami, Neri. Ni manang ta siya ngay. Imunan iti apartment nga abangan me. Agdalos ka no.
Nagpakada kayo kadikin tatang, manong? Uy, nalpasin. Okay. Agan anad kayo ijay. Gayam, tibingay ko ha. Di mo liplipatan. Bingay iti. Di ka man naging didam mo dita. Tibingay ko iti pensyon ni tatang Di mo ibaga abukodam ti pensyon na. Ay nawaw. Saan para kada taday a pensyon, manong? Para kan tatang day ta pensyon na kat nga rod. Pagbibingayan tayo atalo Sigurado saan matla may bus ni tatang ti pensyon na. Kas makita mo't. Ado ti vitamins kan agas na, manong. Basta. Ibingayan nak to. Diyak ipalubos abukodam ti pensyon ni tatang. Naglalay nga hamon ngay. Mga anan, tatang. Damanong mo jigo ngay. Nagpakadadamat kang kasakbay apimanaw da, tatang. Sa dino tinapanandaya. Nalipatan nyo man adagosan, tatang. Limasindan Lukasta. Saan dan nga agawid dito'y balay? Agnaaddan iti kalapang impatakder da, tatang. Saan kanu ngamin a komportable ti manugang yu dito'y balay? Kaya't naalumasin da, taadama ngaminan pamilyada, tatang. Sa bagay mayat day ta panunot da. Tapno masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wen, tatang. Alay mangang kayo, taagtumar kayo pa iti agas yo. Kumusta ni tatang mo, Neri, kaanakan? Adala tatumtumaran na nga agas kan vitamins, antikordapya. Ayan na nga'y, jak mo't makita. Adda iti silid na. Madama nga agin ina na. Damanong mo, Diego nga'y, makalawas mo't tan ajak ida nakit kita. Limasin dan ay ti simple akalapang impatakder dante. Isumot lagayam Mayat mo't kit day no limasin da. Bareng aggagat damot. Nusang kaibagalat ta ni manong ti pensyon ni tatang. Ay nawaw. Apay ti pensyon ni tatang yaw. Kas iti sigot. Kayat na ti makibingay ante. Anya, apay makibingay pay laeng. Kat para kumakan tatang yu day jay. Jakman amo kini manong. Timot pensyon ni tatang tinamnamaan na. Kasano laengan ngay no awan ni tatang yaw. Ay, jak amo ante. Urayan da siguro ang amatay da iti bisin. Adakon, tasya bakit? Ay nawaw, awan trabaho yu aya. Nagawid ka mo't adagos. Masadot ako nagtrabaho. Na, saan mabalin ti kasta ka panunutam lakay? Kasanun tulaangan ngay no agpas ngayak. Anyat ko nam, agpas ngay ka. Wen, agdadagsinak lakay. Nasurok makabulan ng tisikog ko. Okay. Ni, apayakas tala ang tireaksyon mo. Di ka madanagan aya. Awan pa'y urnong ta nga masikuga ko. Awan rumbe nga pagdanagan ta bakit? Si kakit dimot. Na, Aging nga si bibiyag ni tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan. Ngamin, adda binura na pensyon ni tatang. Bumingay tanto, ano ka? anya, di ka mabain iti amam aya. Nagpamilyakan ng ti pensyon na tinamnamaam. Anyat masapul mo, manong Diego. Imayang talag tibingay ko. Ayan tibingay ko nga. Ay nawaw, bingay mo't nga ibagbagam. Tibingay ko iti pensyon ni tatang Awanan manong, naigatangan iti agas kan vitamins ni tatang. Saan man nasyak ti luklukom, Neri? Tabusis mo ang mga numangag ni tatang. Isupay kit di apaka-estresan na. Amok no mano ti pensyon ni tatang. So asa nasyak ti luklukom, nalawag. Agtrabaho ka ngamin Iti anya agapu ang nagigkat ka iti trabaho. Narigat nga road ti trabaho ijay. Diyak kaya ti matay anasapan niya. Gaputa ada pensyon ni tatang. Relax ka matan. Una, taanak nakmat. At akarmangak iti pensyon na. Ay, jak amukin ka. Sana sakti pagpungpung tutem ko nakmat. Nay, ited mo ti bingay ko wano kayat mo nga daratang iwat mo. Alya jay nanggagaw, anak ko. Anya tinangagyo tatang. Kaslada agong ungat. Boses ni manong mo Diego tinanggagaw. Ay, kwa tatang. Apayakas taunay ti ungat ni manong mau. Awan day jay. Adala di mi nakinaawatan. Ayan na ngayon.
Di naman ko naasiripan nak dito'y silid ka. Agdardaras ni Manong tatang, adda kano tilakad na. Kasta ka day. Ibagak to, tao may da kayo sa rungkaran no saan da abisi. Wan man anak ka. Kailiw ko mutan ni Manong mo. Oh, adamot lang ang pagpacheck mo, bakit? Ay nawaw, naggaponday ta kwarta, Diego. Nagdiskitara ka. Amangan mo't no dakas tinagtaudan day ta kwarta. Awan rumba nga pagdanagam. Ta saan ko at tinakaw ti kwarta? Nangalaam nga ron. Ibagak man langan tap nagtalnakan. Bingay ko iti pensyon ni tatang. Anya, Di mo nangag. nangagkongam. Ay na, nakababain ti kastangar aramidam. Imbes asikat ti mangtad iti kwarta kin ni tatang. Saan? Tati pensyon namot ti bambantayam. Wan at anak nakmat. Sana mabali na bukudan ti kabsat ko ti pensyon ni tatang. Amamat nga gat-gatang na iti agas kan vitamins na. Di kan sumanao. Awatam kit din ti kwarta. Inton kon ibabawi. Ay, oo na yun. Di ka madanagan. Tadamanan inton sumaruno abulan. Urayin tayo laeng bakit. Diyos, para kada kayo, antikordapya. Agyaman na kaanakan. Aywan gayam. Anya di nangagmay di na palabas ngal daw. Anya tinangagyo, ante? Idi imay ni Manong mo Diego dito balayaw. Kasta unay mo, ti unget na. Ah? Ay, ti pensyon ni tatang tinagapaan mi, ante. Ay una yun. Agraman pensyon ti amayo, pagapaan niya. Wan ta isumat tinamnamaan na, ante. Apay ngamin ang nagikat iti trabaho na. Jakman ammo. Sapay masikog ni bakit na. Day tangarod, ante. No agpas ngay ni Manang Tasya, sigurado adakkel agatat ti kasapulan da. Day jay kumati panunutan ni Manong. No daddo may samot ngamin ni Manong mong agpatangkeng. Di na amok ti mabagbagaan. Apay adi kay bumangon di tatang. Agsapan, mabigat tayon. Ang kakapsutak man nga rod, anak ko. Anyat kayat mo asawan, tatang. Mapanak sa matan. Papanan niyo kuma? Ang mga nudandani matan ti ipupusay ko, kurak. Di kay man agsao iti kasta, tatang. No bilang man tamatayak. Di kay agap-apakan Manong moan. Tilang balay. Kandaga anak ay patakderan ti balay ti may patawid ko kada kayaw. Amoyo mo tanay lakon ti daduma adaga tayo. Idi nagsakit day dinanang yaw. Di kay agsao akasta kunak, tatang. Ibaga ko, tasantay nga amuno. Mangantay kid din, tapno makapagtumar kayo manan. Talaga nga kakapsutak. Diyak kabalanan ti tumakder. Ay na, nasayang at mo't na nagawid kang Diego. Oh, abaya kasta ti tsuraem, Tasya. Imawag ni Neri itay awan ka. Siya kung tinakisarita kan kwa na, taimbatin mo ti cellphone mo. Anya tinyawag na. Anda ka din ti bingay ko. Pasyaran tayo kanu ni tatang tagkakapsot kanumot din. Agkakapsot. Kat numayat mo ti dinaudi anak pa anak ijay. Adda kanu pa'y tibilin na iti kapsat mo. Amang ano saan na pinagtumar ni Neri iti agas, iso akasta. Muro saan, amang ano di na pinag-ersisyo di lakay. Ay nawaw, kasta pa'y laang matibagam. Matayak san at talaga, Neri. Ni tatang mo, saan kumaakasta Saan kami pa'y anak kasagana? Adako, datang. Si Kakardineta, Diego. Siyak nga ro, tatang. Apay, Neri. Anya tinararamid mo ko ni tatang. Inaramid mo't asasawang? Apay, kastamot to ni tatang. Di mo samot impatumar ti agas kan vitamins na. Ay nawaw, di ka man agpabasol akasta? Binaybay am lakit din ni tatang. San sa pa yan naging exercise on? Kaya't mo amatay ni tatang niya. Agtal na ka man, Manong.
Nabayagan asyak tinangas asikaso kin tatang ure di agnanaad kayo paylaang dito'y balay. Ita, pagpanunutan tak paylaang iti dakas? Nagpuskol launay mati pa nagrupropam? Diego, anak. Sandak mo't abinaybayan di kapsat mo. Apay nga ro kasta ka mo't tatang. No oras kon. Awanan maaramidan tayo. Ay, pangasiw tatang, itantan nyo pa lang. Sana mabali na matay kayo ita. Agpaigid ka man nire. Pakanak ni tatang iti prutas. Di na nga ron matilmon. Siyak ti makam mo. Aglisi ka kit din. Ante Cordapia. Ante. Ay nawaw, apa yun nire? Awanan di tatang ante. Anya, Tawagan nyo man tinaduma kabagyan tayo. Ipakaamuyo tinapasamak kini tatang. sino nga iti kadwa ni tatang yu iti balayaw? Imbatik payla ang antay. Matarantaak ngamin. Jak amo no anya ti aramidak. Ay, kalma ka lang kaanakan. Mabiit lang tagchinilasak. Mapantay iti balayaw. Agyaman ak launay antay. Itatawanan ti amayaw. Agagat kayo kuma, Diego. Ante, Amuyo mat, naibos ti dagayo idinagsakit day tinanang yaw. Amok at ti balay kan ti daga na kaipatakderan ti balay yulaang ti maipatawid da kada kayong agkabsa. tsak ni nama mapasamak ti kastoy, ante. Saan tayo ngamin at tengel ti biyag ti tunggal may sakada tayo kaanakan. Sapay dandanin agpas ngay ni bakit ka. Dayta kuma ti pinanunot yo iti asawam. Nagurnong kayo kuma. Jak amo no kasano kami itan, ante. Aggagat kayo ngamin Saan ati kwarta dagiti dadakkel yo tinamnamaen nyo a pagbiagan nyo. No kasta ti kapanunutan nyo. Ay awan da kayon tumulaang ti mayaw awan. Agpas nga aya kun inton sumaruno abulan lakay. Ngamday to lang ang ti kwartata. Awan pa'y nagatang tanga isuot ti anak ta. Kasano ngayon day ta? Naimbag kumamat no permanente ta nabiro kam at trabaho. Saan mat nga rod? Sideline lang day siya bakit. No api nga min anagikat kay ti trabaho iti. Kat permanente kumaday chay. Di ka matanakan. Agsapula kay ti permanente at trabaho. Kaanong tungay? Agpas nga yakun, Diego. Agdiskitarak pa lang iti gastusan ta. Kasano nga rod? Alaman. Ipaadas ko ti umutang gani anti Cordapia. Baring masyan ka data. Pagalaak kumangay iti kwarta, Diego. Alamot tin ante. Masyan kay kadikada kami. Ni ading mo neringay. Karugurugi na lang iti trabaho na. Please ante. Da kayo langan tinamnamaan may. Ala, pautangan ka. Ngambayadan yun to Wanante, di kay madaragan. Tagbiro ka kiti permanente at trabaho. Ay gayam, at da ginatang yaw nga isuot ti anak yaw. Gumatang kami pa ilangan ante. Awan mo't ngaminan tay badbado ti ubing ijibalay. Tayo dunarmot tanday dinanang iti. Mabit lang nga ron, tairwar ko dagiti indultulin ko. Ha? Ado day jay, at da blanket, at da lampin, pajama, kanda dumapay. Tapno saan nga isupay agatangan nyo. Isu na lang tamasapul alabaan nyo. Pagyamara ko na yan tay. Dakkel na tulong nyo day takada kami iti asawak. Naimbag man tay nala ni Manong Diego ti interview agamit ti baby ante. Ay katawan pagpilyan na tawan matan kwartada. Wen nga rod, nag-text kanya. Umut-utang, ngam awan na itad ko takarugrugik laang mat iti trabaho. Nasurok makabulan lang sipod pimusay ti amayo. Gamnay agparikot damutan. Wen taawan mat urnong daan te. At damot nga minsan sadot ni manong mo. Ti pensyon ni tatang ti nagbibiyagan da idi. Nujak ngamin mangted kat dumanog ante. Ay narigat ti kasta. Iso asika agurnong kan kaanakan.
Narigat ti agpamilya no awan ti husto nga urnong ken natalged at trabaho. Sa dino ti papanam si ka, Diego. Amom akapaspas ngay kulaan. At na-interview kita bakit? Asino ngay ti mga sikaso kada kami iti anak ta? Asino ngay ti agluto? Nakaluto ako. Ha? Insaganak amin nakasapulam tapno di ka marigatan. Agpaiso? Uy, agawid at tumatla adagos kalpasan ti interview mi. Kasapulak da ito at trabaho. Amumad, at da utang ta kanyang ti kordapya. Ala, agrubwat ka nga rudan tapno saan ka amala daw. Agyaman nagtamawat ng nakbakit. Kaya't kumatan tiyag trabaho tapno maitid ko ti masapsapulyo iti anak ta. Nay, kunaklakit din no asino ti masabat kaw. Si kamot gayam, Diego kaanakan. Sa dino ti papanam, nasapa ka arimwar ita At da duty ita ante. Nukasta at dan trabaho. Kasi ti apo, nasuro ka do alawas kon iti trabaho kante. Ay kat nasaya at nukasta kaanakan. Uwan ante. Aggagat tapno at daipakan iti pamilya. Uwan ante. Ay, uwan gayam. Ano san nyo pala yung tiagura ya? Saan ko pa mabayadan ti utang mi? Ngamin, igatang ko pa langit ni masapsapol mi iti aginak ti umuna sweldo. Okay laang kaanakan. Priority pa lang ti masapsapul ti aginam. Makaurayak mo. Basta saan ang mabayag unay ha? At damot kit din trabaho. Kabailan yun ti agbayad. Ay, nawaw! Saan anarigat ti agpamilya? Tinarigat kat no awan usto apanggedan. Nang runa pa'y no sadot ti may sa atao. Iso asakbay nga agpamilya ka, siguraduam nga daurnong kanatalged at trabahom. Iti kasta kat saan kanto amarigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.